le tswa kae ga e ba ga Mphego Re tswa Tambo. o ka Thambo mo Motetimo Tambo Thambo ke tse site efe na ka kwa Elansdorp. oh mola Motse Mall Yeah. oh all right Kuku a re thome ka wena o titsebishe o dumediše batheeletši Nna ke Mamphego Tambo. Re tlo kgopela thuso, re dumedisa ntate ka kapa le ntate Moremi. Re tlo kgopela thuso, ke a lwala. o tsamaya le mang Kuku Tsamaya le morodi ya ka le setlogolo sa ka. all right moredi ya Kuku a ka tamiša Dumelang batheeletši ka moka, yo a bolelago ke Catherine wa ga Mphego, ke tšwa mo Tambo. all right Sanibonani balaleli, igama ngiSharlotte wakamphego ngithanda ukubulisa ubabukakaba nobabumremu. yebo khani ngathi uthukiwe nje wenza njani bakulethele ikhaphu lejakobo ukhona ukuba rehe hawu madoda wathuka uthukelwa ini kade ya re a leboga molo ka Shivang. ke nagana ro ba fe melao ya kgašwe malome ka kapa ka morago ke na le se ke nyakang go no tsebiša batho ka sona ya ba fe melao ya kgašwe aga re a leboga ba gešo difounu di ba silente sa bobedi ga re bitše maina a dikereke le dingaka le baporofeta mo moyeng ga re bitše maina a baagišane ka maina ge e ka ba mohlho mongwe o ile wa ya ngakeng e tla ba ngaka tsoko ge e ka ba o ile wa ya kerekeng e tla ba kereke tsoko jwalo jwalo se sengwe gape magagešo ga re tsenane ka ganong ge motho a bolela re mo fa sebaka re a gotlelelana re a hlomphana o tla emiša letsogo fela ge e ka ba o nyaka go bolela ke moka ra go fa sebaka se sengwe gape magagešo radio ga e nyake mahlapa radio ga e nyake mahlapa radio e nyaka gore polelo e apešwe jwale ka ge seyalemoya se e le seo se theeletšago ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme ka gore yalo lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang mo seyalemoyeng mo e swanetše e be lentšu le e leng gore ge le fitlha tsebeng ya motheeletši kua gae le dula gabotse ga le galake le tsebe tša motheeletši ye nngwe gape ya mafelelo dipotšišo ge re di botšišwa re arabeng ntwe ba re botšang yona paske ba re ge ba re botša ye nna ra araba ye se sengwe gape nnete fela godimo ga tafola ba gešo nnete e ka hlo e le bohloko e ka hlo e baba e ka hlo e ješa dihlong e ka hlo e le jwang kapa jwang nnete fela ke gore e ya nyakega gore ngaka Moremi a le mo a tla a kgone go tseba gore godimo ga nnete tše le di bolelang ka moka ga tšona tša mathata a lena o le thuša ka eng a ke leboge Moroka ya a o ba bapalle e re ke tletse ke e bapala go fetša Alright. go fa melaetša all right malome ka kapa ke rata go tsebiša batho ba gabo rena gore beke e tlang ka labohlano re tlo ba re bula ka mola Groblersdal re bula practice ya go bereka ka sekgowa ba le leng gore ba na le balwetši ka gae ba tseba gore ba jwetša ene balwetši ba bona kudu malome ka kapa ba hloka go bona ke ngaka ya sekgowa ge re bolela ka ngaka sekgowa re bolela ka motho e ka bang motho o moso a tšwago sekolong a ithutetšeng ka go alafa batho jwale a dumeletšeng go tla go swara mmele wa motho fela a berekiša dihlare tša sekgowa re tla be re ne le bona ka kua ka labohlano re a bula maikemišetšo a rena ke gore batho ba fole ke lemogile gore batho ba bantši ba bajwa ene batho ba bantši ba ka se fole ka lebaka la gore motho o a bajwa ge motho a ekwa peini o tsena mo tleliniking ba mofase ga a tloga wa go ngaka Moremi o mofase ge a fihla gae o nwa dilo tšela ka mokana ga tšona
dilo tsela di a thoma bole ka botsona di alwa mo godimo ga mmele wa motho di godiša bolwetse molwetse o thoma go feleletša e le gore o ile tleliniking a ba ya ngakeng a nyaka thušo fela o palela ko go ka e kry-a bolwetse bo a gola ka lebaka la go thulana ga ditlhare godimo ga mmele o motee wa motho. So ka bona gore go bohlokwa kudu gore ke be kgausu ke kgokaganye le mangaka a berekang ka sekgowa ka ge nna ke bereka ka setšo gore ge re ne le molwetse ge re molwetse wa rena shu and then re kgone go tseba gore molwetse o re mo fang ge e le gore molwetse ngaka o mo file tše a mo file go tsona then ka tokologo ya molwetse o dumela go botša nna ke le ngaka ya setšo and then ke kgona go dula fase le ngaka ya sekgowa ra bontšhana ka mokgwa re bontšhanang ka gona gore no moremi ga a nwetse a hlape ka tše and then molwetse o tlo bona o tlo kgona go kry-a bokaone. Ba bangwe ba na le malwetse a rileng a ba ne kwešišo ya ona and then ge ba etla kua ka ge e le gore go na le metšhini e leng gore ba kgona go lebelela motho ka yona re tla kgona go kwešiša gore gabotse motho wa modimo o tshwenya ke seješo goba o mmeleng na ka gore o kry-e nako ngwe motho a tšea taelo tša go koma kgante Petros wa gola ka mo then o thoma gore motho o thoma go gobala. So ntho e ke e dirang ke e dira ka lebaka la gore maikemišetšo a ka ke go nyaka go bona batho ba fodile. Go na le batho ba go ba le dintho le dutše le bona gae dintho di a bola tšešang batho bao re tle re ba boneng. Go na le bokoko ba ba buang ba le leng gore a ba dumele go ya dipetlele goba go ya ditleliniking ka lebaka la gore bokoko ba dumela setšong fela bolwetse bo bo leng mo go koko ke ba Sesotho fela bo šetše bo gobaditše tše dingwe tša ditho mo mmeleng then gore dilo tše koko a tla fole go nyakega gore a ye mo a tshepang setšong ke moremi o gona then mo e leng gore moremi o palela ke go ka fihla gona motho o jegile ditšhika gore o jegile kae ka ge e le gore boladu bo a ja mo mothong and then mangaka sekgowa a kgona go bona gore no ye a re e bereke so motho a kgone go fola be gabotse. Magagešo maikemišetšo le lekhutšo le ke nago le lona ke gore batho ba fole and then gore batho ba fole ke gore re berekišaneng and then gore batho ba fole ke gore re kgoneng go ba le perekišano e kaone. Jwale koko shu wa ba ywa lekgono koko wa ba ywang koko re tlo make sure gore wa fola o ba gabotse ba le ba nyakang dihlare go swana le go reka matswai kae ba re ba tshwenya ke dithokolosi le nna ke tlabe ke botšia ka pharmacy gona ka mola go tlile e le gore wa ga moremi o tlile o hlola o ne seo se tlhokang ka pharmacy wa tsena ebile wa skry-a. So go no ba bualo magagešo dinomoro tše ke tlong go lefa tšona ke tše pele o ka tliša molwetse o ka founela ba ba tsebang ka malwetse and then laboraro le lengwe le lengwe go tlo ba le mokgwa wa gore go tlotla batho ba ba hlalosang ka malwetse a sekgowa fela mo then la kgona ba founela la bolela le bona. So di-number tša bona ke tše le ka ba founela gone jwale then la bolela le bona ba kgona go ka le hlalosetša gore go tloga mo le ka buka jwang and then molwetse o le neng le yena a ka ya sepetlele goba molwetse o le neng le yena ba ka tla ba mmona ba tseba re go tloga moo go bo le thuša ka mokgwa mohuta mang. Le ka founela number ya 076 853 4043 076 853 4043 ke ya mathomo ye le ka e founelang le tlo bolela le ngaka Makgotha o tla bolela le lena and then ya bobedi ke 060 244 0553 060 244 0553 o ka ba founela o tlo bolela le Dr. Mama Koko and then ba tlo kgona go ka go thuša ka mokgwa go nyakegang ka gona ke molaetša o be ke nyaka go fa batho malome ka kapa ke a leboga re ka tšwela pele ka taba tša rena tša lekgono.
re a leboga Professor Moremi, a re leboga kudu a melaetša yeo e lego gore tsebeng tša batho e dutše gabotse ebile batho ba tla tšwela pele go hwetša thušo. Magagešo re a leboga, ke tlo bapala setsopolwana ka fa ke moka ge setsopolwana se felelela ke moka kgaetšedi yaka o tlo thoma go re fa ditaba gabotse. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Re a leboga Azish. thobela batheeletši ka moka ba motse, thobela ntate ka kapa, thobela ntate Moremi thobela yo a bolelago ke Mamphego Mothambo. Ke na le bothata ntate ka kapa le ntate Moremi ka mola gae ga go boroko, and then ka mola gae ke tshwenya ke magotlo a magolo, legotlo la ntse go le lebeletšwe ka re ke katse. Magotlo a bula raka, ga fetše o bula raka kore a tšholla ntho nngwe le nngwe ka morakeng, a feleletša gape ge ke apeile ka stofo, magotlo a namela mo godimo stofo a bula dipitša. And then gape ke tshwenya ke dimpša di bogola bošego ka moka mo jarateng, and ke na le santa ye ke e kgang mo tseleng ke e bea le nna ke re ke tlo e berekiša, ke kry-a santela e feleletše mo fase ka moka. And gape ke tshwenya ke dinoga di a ntshwenya, ke robala le dinoga ka mo ngakong, ka mo jarateng ke no ba noga di ntshwenya ka kudu dinoga. Kore le ge ke tsoga ka mo ngakong, bana ge ba ya sekolong ke dinoga, ga ke sa tseba gore ke direng. And then gape ke lora ke robetše le motho wa monna, and ntho e ntshwere ke bona ke na le mengwaga e 10 ke phela ka ntho ya ntlaiša. Nako ela mathomong ne itla maybe ga e one mo kgweding, mara gona bjalo a ke sa kgona le go robala bošego, ga ke robale ke tšhaba selo se. Ka thoma gore bošego ke se ka robala, ke robala mosegare, ke re ke tšhabela gore se ka tla bošego. Aowa gwa ya ke robala mosegare, bjanong se tla le mosegare bjanong ga ke sana khutšo ka selo se. Ke kgopela gore le nthuše, se a ntlaiša ka kudu selo se. And then gape ke na le ngwana ke Charlotte Shumo gaufi. Ngwana o ke a mo tseba ke ngwanake, o rile ka letšatši le leng ga hlapa a wane ke le gona ka mo kamoreng ke mo lebeletše, ka mmotšiša ka re kgarebe hle nkare o imile, a re mo go nna aowa ka ti khomolela dibeke gwa feta le kgwedi. Aowa ke a mmotšiša gape ke re kgarebe aowa gape wena o na le mpa, a fa wa tipona na? Kgarebe e re mo go nna aowa nna ne ke sa tipone, mara motho waka o mpoditše gore ke na le mpa. Ka re okay, ke swantse gore ke go tšea o ye tleliniking ka ge ke ngwana mathomo, ke tlo go khapa re ye tleliniking. Ge re fihla tleliniking aowa ba check-a kgarebe, ge ba e check-a ba re aowa a ya ima, ba re aowa kgarebe a ya ima, boelang lapeng le tla re mola dikgwedi di sepela la boa gape. Aowa dikgwedi di a sepela, ke nna ola ke ya tleliniking ke swara kgarebe ka letsogo re a boela. Ge re fihla ba re aowa ngwana o a ima, aowa tsamayang le dulanyana. Go a direga gore go imile ngwana re sa mmone e sa le semetseng, aowa re tsamaye. Ge re bolela boraro le gona mo re kry-a gore aowa ba re a ima. Ka re nna bo sister ke kgopela lengwalo ke ye sepetlele ke yo check-a gore a fa ngwana o imile na. Aowa senke ba le bothata ba re fa lengwalo leo, ka tšea kgarebe ka iša sepetlele. Ge ke fihla sepetlele aowa doctor ya mo check-a, ge mo check-a ya re no a ima ngwannyana. Aowa a re ke tlo le fa date
ke nyaka gore le bone ke doctor wa kaene. Okay, a re fa date eo ka letšatši la doctor wa kaene ra boela sepetlele. Awa a mo tsentšha mo go sola a re mama dula mo ke nyaka gore o bone mo. Awa ntaetša re kgarebe ga botsana ebile a ena malwetši e ga botsana. A ima awa ke boele gae a re ngwalle date gape ke boele sepetlele a mo check-e gape awa a re no Mapele kana ge doctor e mo check-a ka eng e mo tsenya mo sola o mo soleng Eh. o ya e mo check-a mo go sola. Okay, doctor a re a gona ngwana ka re no ka gore nna ke a mo tseba ke ngwanake ka re no a re ye mo mothong wa setho. Ka re fihla kwa awa motho a re mo go rena ngwanyana o imile ga imile o imile ngwana wa badimo. That's why mpa ya gage e sa gole e golela ka mogare. Ka re no awa a gona bothata ke sene ke setletšeng. A re no mo tliše gape letšatši le latelago re mo fe ditaelo tša baimana. Awa ka tsamaya ka ya gae letšatši la latela ka iša ngwanyana a kry-a dilo tša baimane dipitšanyana. Awa gwaya mpa ela nna ke sa e bona bjanong e ile kae mpa a ke sa e bona. Ke a botšiša gore kganthe bjano gane mpa ela ile kae. Ngwanyana o re mo go nna awa nna ke a mentsha and-e ke mentsha ka kudu. Mentshitše ka kudu ke bona dikgwedi tše 4 a mentsha a sa stope. Ka mo tšea ka miša tleliniking. Ge ke fihla tleliniki ba mo fa dipilisi ba re ngwanyana o tlo stopa awa ra ya gae. Ngwanyana a stope awa ke thoma baneng ke tšhoge ke re awa ebile šo o loser le weight. Awa ke mo tšea ke miše docteng. Ge ke fihla docteng ba mo fe dipilisi ba mo hlabetšhwana awa e stope. Awa go ya mpela e a boa gape. O re mama ke re he o re ke sepela ke selo ka mo maleng. Ke re o sepela ke selo bjang ka gore doctor e re a wa ima. A re mama ntho ya ntshepela ene ge ntshepela ke kwa bohloko. Ne ke mmona ntate Moremi ngwana o kgona go rola mo fase a re selo se dutše ka mo morago letheka le a fiša. Ke tshwanetse gore ke tše vaselap ka metsi a go tonya ke thekge ngwana mo a re ntwe ene ge e tloga ntwela o re dula mo fase ga mokhubu. And then ge ke re ke a mo swara ke a kwa go tiile mo go tiile. Bjanong ke giba wariti ngwana ke ntho ya mihle ngwanola wa hlakahlakana selo ke se mama se a tsamaya awa ngwana wa fela. Awa ke boele mola go mme ola ke re gape mme ngwana šo wa ntlaba bjanong ke ntho ya everyday ha sa fola. A re no wena tšea ngwano le go motho wa moya maybe yena ka go botša nna ke sa tseba gore ke go botše gore ke tsamaye ke tše ngwano ke miše go motho wa moya. A ga fihla mola a re mo go nna a mo lebelele a re no kgarebe e imile. Ke mmotšiše nna ke re kgane kgarebe ge e imile kgane mpa yona a e gole na. A re ke ntho e mmakatšago. Ke ga mmotšiša a re o na le kgwedi tše kae. Ngwanyana a re ke na le kgwedi tše senyane ke kgwedi ya ka ya go belega. Mme o la tlabega a re bjang bjanong ka gore mpa nna ke e bone. A re mo go nna a tsene disebeletso and then go tla khanya mo lapeng. A ngwanyana a tsenye disebeletso mara ntho e mmakatšang wa di tsena disebeletso motho wa strafega kore ke ema tseleng each and every day ke nyakana le koloi ya go miša sepetlele. Gore ga šetša thomile nna re sa tseba ka moka mo gae gore ro miša kae ka gore a gona mo a kry-ang thušo. Mmele le wona wa felelela le sekolong ba mo ntšhitše ba re aowa gape rena re ka sa kgona ngwana o ba jwa mihleng mo go kaone o mmeye kwa gae. Bjano a ke sa tseba ntate Moremi gore sepetlele a ba nthuše tleliniki ga ke kry-e thušo
gore a gona mo ke kry-ang thušo yena mehle ke sello mehle nna ke sa tseba gore ke mo direng yena ke a mmona sho o ya felelela o ya pele alright mama ngwano o sa go tshwenya le gone jwale le go nna thomile alright ke kgopela go bodiša nako e le mo išitše go doctor ya sekgowa ba mo check-a ka ultrasound sona ba ile ba re a na le ntho e lang di-fibroids ngwana ke doctor wa kae o rile ana selo o rile ana selo ana selo a ba mpontšha mola go sola mola re wa bona a gona mpa le di-fibroids tšeo a gona selo ngwana o tlile o go bontšhitše kae a ke re wa nšupetša ga re lebeletše mola go sola wa nšupetša doctor wa bona sebeletho sa gage se tlie okay ke tlo mo kgopela gore a tle ko Groblersdal ne ba ke berekang le bona ba tle ba kgone go ka mo thuša ke nagana gore ge e ka tšea ke bona bona ba tlo tseba gore bothata ba ngwano ke eng a re ne le mpa badimo a re ne le mpa ya badimo and then ke kwešiša gore bona ka ge e le gore ba check-a ka go berekiša ultrasound ba tla kgona go bona gore ngwano ba mo check-a jwang ka yona cause di-doctor di ka no ba le yona but di a fapana di-ultrasound akere so ke ne bonnete gore ba ba tsebang ba neng botsebi boo ba tla re botša gore ngwano ba tlo mo thuša ka mokgwa mohutamang so ke tlo mo kgopelela gore wo kola wa rena wa radio ba tle ba mo check-e and then ke ne nnete gore beke tlang o tla bua mo a itla go leboga re botša gore ba kry-ile gore bothata ba gage ke eng ka gore ngwana a ka se be le mpa e leng gore ke ya badimo mama wa ikwešiša ge e le gore ngwana o ga a ne seješo ene gore a re go swanetše go ne se seng mo go yena mo mmeleng se seng right ene nto bohlokwa ke gore re nyakolle go tseba gore ngwana bothata ba gage ke eng ka gore šifa le alla le re mmele wa gage wa fela ene mmele wa gage o fela ngwana o kwa bohloko ene ngwana o bona matšatši ga eme so wa bona gore a se taba e right eo so re tla le thuša a kgone go loka a be gabotse se o checkile ke doctor tše kae wena mangikhuluma iqiniso bangi-check esibhedlela i-doctor yokuqala ngale e-OPD bangitransferela eGyne bangi-check bathi ngibuye futhi bangi-check bathi angina-nex mara kunento la nasesibhedlela baku-check-e ngelo khanje nge-ultrasound bangi-checkile akuna-nex okay na-last manje nje ndi-smart ngiyi-12 bangise ku-private doctor bangi-check akuna-nex so wena o kwang ka moteng maybe re ka kwa wena re tla kgona go kwešiša gore bothata ba gago bo mo kae okay mina into engizwayo ngizwa into ihamba ngathi inyoka la esiswini like iyasipila isipela mo kae re šupetše mo e tsamayeng la kuthi mo like ihleli la ngaphasi kwesibhono fase ga mokhubo ma ihleli la kuba kuhlungu ngapha ma ichifta la ihlala la emuva emgogodlweni le nto le ma ifika la nokugoba angisakhoni nokugoba ibuhlungu and into engimangazayo mina amaperiodini ngiyayo each and every month na this month ngibuya khona angazi yini ngiphethe e re nna ke tla go lebelela le bona ba go lebelele but ke ne nneta gore ge o e tswa mola karabo ya bothata ba ga go tla bo o tseba gore ke eng a kere cause a o tlo kgona go ba jwetša ruri motho o swanetše a phele a be gabotse ga a ne bolwetši bo tswelele a bo alafe a fole o kgone go ya sekolong o tsena ka sekolo go tshala okay ya ke nagana gore ya bolwetši ba sesi ke e kwele then re tlo mo thuša alright ge go ne ye nngwe a itswelele le yona and then re tsebeng gore re le thuša bwang ka okay tate Mrem mina nginamaphupho namaphupho lawa ngiphupha ubabami nabogogo abaningi abagcwele like bagcwele impahla zamasangoma
Mm. Kuvela ubaba wami icala ungitshela ukuthi bakufuna Mm. and le phupho leli laziphinda nakusasa lingaziphinda. Mm. And mangilele kunento engathi ngiyacindezeleka bathini isirhateledi or kini Mm. mihle kuyacindezeleka. And mangicindezeleka so ngisuke ngiphupe ngakhabo baba everyday. Mm. Mangazi ukuthi Diaparo tša batho ba badimo go bona ba diapere o ba bona ba le ka gae o ba bona ba le nokeng o ba bona ba le sekgweng gona ba bolela le wena goba o no ba bona fela. basehlathini elikhulu Yeah. bayigroup Yeah. bese ugogo phakathi Yeah. nobaba wami eceleni. Yeah. Ubaba wami uyo ongitshelayo bakufuna. Papa go beile ngaka Angazi mina a ye mola go mama. Papa ge da thwasitše mara nna thwasitše sekereke. Mm. Ee, Okay. nne le motho wa badimo. Ee. And then ngwano ke go kwagala gore le tswele ka yana nako e telele be ba sa le botse ka taba ya sedimo mo go ngwano heletswa. Ke kry-ile morago go motho o mongwe ke tsamaile mo go yena ke ene mpodiša re motho o na le badimo. Ee, tshwanetse gore a ile go gata mabaleng a gabo. A gabo papa. Ee, Papa ge go nyetše. aowa a nnyala. Alright. Ee, That's why ke re taba ya ngwano e nyaka gore re e lebelele. ee, And then re kgoneng go bona gore ga botse bothata ba gage ke eng ka gore ko monnyane o ne mathata a mang a mantši. ee. So ntle le bolwetši bo sesi sekolong dilo tša gago di tsamaya gabotse. ukukhuluma icise esikoleni izinto zambi kahle. Unokuthi mangisesikolweni inyawo zikrempe or ngivaleke or ngifeyinte mangisesikolweni mangisekhaya zingenzi lezi zinto lezo. Mama ungilanda cho everyday ngiyavaleka ngiyafeyinta mangafeyinti ngiyashake. And then a re wa shake go ne le di sound tše di kwang di bolela. Tate Mrem noma ngihlele ekhaya kunomuntu ongimemezayo. Uthini lo muntu? Uthi lina laka la gae ke Dineo. Yeah. Dineo nakigidime ke mama ngibiza mama ri ngidlula isikhashanyana ibuye Dineo ngibuye ngithi mama ngibiza mama tawona uyahlanya wena ngibiza. And iyangihlupha lento from ngisesemncane. Mama re tla go lebelela yena ka tabeng ya sedimo le motho wa mmitšang a kere. Yeah, so lentšwe le kotsi bana ba bantšhi ba feleleditše ba wela ka gare ga metsi bangwe ba bolaya ke metsi bangwe ba feleletša ba polaya ka lebaka la go kwa mantšu. Go a kgonagala gore ge o le motho wa sedimo go be le lentšu le go bitšang and then lentšu le ga le go bitše fela le go bitša le go laelela le go fa ditaelo. So re swanetše re tsebe gore ke medimo ya gabo gona e nyaka eng tše e leng gore o swanetše gore yena a di dire. A kere and then kwa sekolong wa yena a berekela gowa ka gore ngwana sentše a ye sekolong and then a fihle a phethe merero ya sekolo jwale wo wawa. Yena vele a go fele beke ke sa bitšwa sekolong. No taba gage santše re šale morago re bone gore re ka mothuša jwang. Ka gore vele ke ngwana wa go bajwa le sekolong ba rile go kaone a no ema. So o tlogetše sekolo ge re bolela so. O tlogetše sekolo. Alright. No ke tla bona gore ke dira mama ke tla le thušetša ena. Nka leboga tate Moremi. Alright kokoši wena ke kwele a re le yena o ka re ga a tsoga ga botse. Ntate Moremi ntate ka kapa ke tlile mo ke tlo kgopela thuso. Nna ke a lwala. Wa lwala ko? Ene ke lwala so ke lwala ka moteng. Ke kile ka flotsoko ba re go nna ba re o na le bothata mo go wena o na le moleko o fasane ka moteng. Ke ya toilet ke tshwana le pudi. Ba re tšatši le lengwe moleko o wa change o tlo bereka ke teng. Ene moleko o tsamaelana le maoto bjalo
e sale ka ba le moleko ka mo maleng he ke ya kwa tleliniking ke motho wa sukiri le high blood e sale ka thoma ke moleko e ke ile tleliniking ba mpotsa gore sukiri e godimo high blood e godimo bjalo gape ke tshwenya ke sebabo mo sethone sa bosadi ke tshwenya gape ke di-kidneys gape ke tshwenya ke tlhogo e yaka e ya dronkega e ke ya bathong ke botsisa gore mothata ke ene ba re ba boteile ka stroke ya le thomile ke dronkega le ka mo malene ka mo ka re go na le something se se round le sone ke dronkega mo tlhogong ka mo mpene le gona ke ya dronkega ya ruruga mpa e e tlala moya ene e tletse moya e be thata ke tšea motsoko snave ke a goga e ke se no goga morago ke a botla gore mpa e kgona ke snave he tletse ke e dira ke dira gore e boele scan be go na le morodi yaka o bema snave ke re go yena ke re ka mo teng ga ka ga go monate mphe snave se ke šunetse mme e botlo ba kaone ene ka nnete ga ba kaone tloga mo bjela ka se reka ka dula ke na le sone bjalo mo maotong mo maoto a ka sepela dilo ka mo gare ka maoto a tsamaya dilo ka mo gare ene maoto a ntshwenya a opa a fisha a opa goba go no sepela dilo tša gona o ka reng matsetse goba bang tše di sepela maotong wa se matsetse ke re matsetse ke a mannyane di kwagala gore ke tše kgolonyana ka mo re ga maotong e le gomfele di a sepela so goba gomfele a di sepele di na le nako di a sepela bjalo nako nngwe a ba botlhoko o ka ba re ke gata ka lerapo mo fase and then a senke ba go botša gore o na le bolwetši bo ba marapo bo aowa mola wa ba buang koko gabotse o phela tleliniking o phela bathong ba go thuša ba setšo mmele o kudu o alafa kang di phela kwa tleliniking kwa a ke re ke bona ke ile gona ba mpotsa gore ga o nwe dipilisi high blood godimo ga o nwe dipilisi sukiri godimo ka re go thoma lene ka re nako e ka moka ka mo e sa le nthoma 2006 and o nwa treatment gabotse ke nwa treatment gabotse bjale e sa le go a tsena moleko ka mo maleng ke ona o šašara kantšhane sukiri le high blood ebile ba tloga ba re before ke tlo tsena ke moleko ba re go nna ba re tshwantse gore be bakgekolo ba boya di-christmaseng o tshwantse gore re bitse wena o ba rute ka sukiri wena sukiri ya go anke ya godimo e dula le level ka re aowa ba gala nka se e sa le ka ba le moleko sukiri ya ka e lagolegile high blood go nyaka re go lebelele koko ke bona ka mokgwa mala a gago a sankgahleng ka gona wa bona teng e ka mokgwa e leng ka gona a e gabotse and-e a ke re tshwanetse re gopole gore ge motho a na le seješo morero wa sona ge se tsena ka gare ga teng ya motho ga se tlišitše botse
se tliša tše mpe tše mpe tša go swana le gore ditho tše di leng ka mogare ga teng se nyaka go bona se ija kua le kua, se ka tshwenya pelo, se ka tshwenya maswafo, se ka tshwenya sebete, se ka tshwenya di-kidney le teng ka bo yona se ka feleletša e le gore se a itshwenya. So re swanetše re tle re tsebe gore koko ga botse bothata ba gago ba gore o feleletše o e ba ka mokgwa ke eng, wa e bona ka gore re ka seno re moleko go le so koko a no ya snafing o tla loka so re swanetše re go nyakele taelo high blood disukiri ge di se gabotse swantše re tsebe gore go fa eng ye e leng gore e ka kgona go ka go thuša cause treatment wa e tšea fela ga o bone bokaone, wa e bona go ra gore go ne le ye nngwe ye e sa hlokomelweng mo godimo ga mmele wa gago then maotuši ao a opa go sepela dilo then go ra gore le ona a nyaka thušo then go ra gore ka lapeng la gago ke gona re ka kwang gore dilo di sepela bjang and then ke nagana re tle re tsentšheng ba le ba maloba ka lapeng go a bjang koko aowa go ya gabotse a gone bothata all right maubane ya re a leboga Moroka kgaitsedi mmago Dineo mola voice note o boletše gore le šetše le išitše molato wa mpa ga bo lesogana la Dineo nkane o sa bolele ka yona aowa re tšwa ntse ntate Kakapa re ile ga bo lesogana aowa ga senke ba ba le molato ba re botša gore re tla ba founela ge lesea le tlile. Jwale ge mpa e se gona le kgarebe le bereka go ya matšatšing a lehlapo a sa emiše ene a etšwa thata makgowa a re ga a bone mpa ba moya ba re o ne le mpa ke mpa ya badimo le boetše go bona gape la ba botsa gore ba se ba sa expecta ngwana go ba le dirile jwang. Aowa ga ka boela go bona ka gore ga ke tsebe gore bothata ba Dineo gore ke ngwana o a sepelang ka mogare gore o sepela eng gona a ka tšwa ke ba botša selo ka gore ke sa emetše at least ke kwe gore bothata ba gage ke eng ka mo. Kgaetšedi ya ka motho wa mme o ima 9 months ge le kgarebe le thoma le re Kakapa ke mmeleng o swanetše o tsebe gore lesogana le thoma go bala dikgwedi ge e thoma e re 9 months go sa diaga le selo and then lesogana le thoma go fila o kare ge e ka ba lekgarebe le imile go ra re mpa a se ya lona go bjalo ene wena o eme ke kwile o bolela gore go ne le mo ba botšišitšeng kgarebe e gore e ne kgweditše kae ya re ke kgwedi ya ka ya bo9 jwale go nywele le mo kgweding ya bokae Dineo Inyanga yokusitheni 10 months o le pregnant ye e ganang ke metšhini ya makgowa e bonang ke ba setšo and then ala boela kua la go ba botša gore banna gape re sa tlabegile le rena gore ba le thušeng go tlabega ge ngwana a sa ye go ba gona ba re kgaetšedi ya ka o bona matšatši a ga lehlapo kua ga bokgarebela ba ye go nagana re o ntšhitše mpao gona ba tlo nagana ka mokgoo and then ka moraga gore o tse gore ba tlo nagana ka mokgwa o dirile eng aowa go bolela nnete a ka dira selo ka gore le nna ke sa tlabegile ne ke nyako at least ke tsebe gore se se tsamayang ka mogare ke eng ke kgone gore ge ke bolela le bona le nna ke ba hlalošetše selo se se at least se se swaregang ka gore gona bjano le nna ke tsebe gore o na le mpa se se tsamayang ka mogare ke eng a ke tsebe le nna mara go bohlokwa gore le ba botšeng gore le kgoneng go tsamaya tsela e tee le thušaneng go makala le go kgotsa and then ge e ka ba lena le tlo ba botša mola le le sure gore mpa ga e sa le gona then e tlo ba gore le e flashitše and o tlo senyetša ngwano relationship ya gage le toboroso wa gage ka baka la gore o tla ba nagana gore o ntšhitše mpa go tla jwang gore o ime jikijiki mpa ga e sa le gona ka mokhi o bona matšatši a gago a lehlapo a e leng gore ga a eme
yena le Toborosi ba na le tlhaloso ka re nna ke boditse ke yena a re no Toborosi o re ka nakwela Dineo a bona lehlapo ko gore mpa elane itswa nna ke botša ke Dineo and then gona bjale gore o rile ke re nako a bona lehlapo gore mpa ela e tswile and then ya tshwara gape o re Toborosi o rialo ge mpa e fetša go tswa a tshwara gape taba tša lena man ke tšentši gabetse ngwane o ne mengwaga mekae malome ka kapa o ne mengwaga mekae sese 21 o ne 21 and then after lesogana la gago le fetša go botša gore go ra gore mpa e senyegile and then wa tle wa swara gape e bile nako e kaka period e kakang mo e leng gore mo mpa e senyegile and then ka mo wa swara gape o swere gape e le gore o sa bona matšatši a gago a lehlapo goba o bone matšatši a lehlapo a ema and then la a tšwela pele ka digwara mo e leng gore o kgonne go kgetšha gape awa uToborosi ngikasachazi ukuthi maybe kenzeka into ezinjalo okay mara yikho yonke lento ukuthi bathi ngikheshe futhi or njana ufuna umntwana sesi angifuni awumufuni une bana ba kae akunangwana why o sa mofune ngisale munyana and then why o tsenela tša thobalano o sa le ngwana o sa nyake ngwana o bolela nnete ne nna be ke prevent ke tlogetše last year ke last year why o tlogela be ke ngwala di-exam so be ke sa kgone o ya kwa tleliniking and lapho bengaye 18 at all mang prevent bengasayina sema-18 and then wa re ge o ngwala di-exam wa thoma go palela ke go swara di-date tša go ya tleliniking and then ya ba mo o khetšitšeng gona ge e ka ba o khetšitše ka nnete ukhuluma iqiniso ne ngiyekele June ukuhlaba July, August, September azange ema-periodini October, November, December ngaye ema-periodini qala January, February, March azange ema-periodini sesi ge o sa nyake ngwana wa preventa goba o šomiša tšhireletšo thobalano ya go hloka tšhireletšo kapa ya go se prevente ke dilo tše pedi tše di ka tlhagang ge mosadi a tsenela tša thobalano ntle le tšhireletšo kapa go preventa ke mpa ke bolwetši se se ga a nyake ngwana mara o tlogetse prevention ga a fetša go tlogela prevention ga a šomiše tšhireletšo alright go lokile ge mosadi a le mmeleng ga go ne ka mokgo metšhini ya makgowa e ka se boneng mpa ka gona ga go kgonagale ene ge e ka ba metšhini ka nnete ya makgowa ga e kgone go bona gore se se o imile and then go bona ba moya ge ba re mpa ke a badimo then go ra gore mpa sese a se yona ga botse ga e gona and then ge e ka ba e gona o imiše ke ditokološi a ke re moroka go a kgonagala gore re tlho re kopana le tsona gona mo le lena ka kua tlou tša baroka le tlho le kopana le tsona mo e leng gore tokološi e kgona go nyalana le motho ene mo tsenele e mmakele di-discharge tša go gana maela ya e mogobatši so and nto e leng ka mogare ga sese e ka no be ite itirile o kare ke mpa mara ke problem ye e leng gore e ya mogobatša ka mo teng and e monwa madi wa mmona gore motho o dira jwang and le wena o right le wena wa ba jwa gape sa kere ke stress ngwana ga thomile ntate ka kapa a ke tse gore ke dutse dibankeng ga e kae sepetlele kore ntho ya ge e thomile le tseleng motho a kgone o sepela ke tshwanetse gore ke no emiša dikoloi mo gara
mogara tsela nete gore at least re kry-e thušo ke miše sepetlele ge ke fihla sepetlele le gona o ba o ka re motho o a belega ke mo tšea ke ngwano mare mama a tshwenye ke di-period pain di-period pain a wanna ke tsebe a di go tshwenye sese wa tsa o ka kry-a ngwano a ne selumi o aowa pain eo ge e tla sese e tla o ya matšatšing e tla o sa ye matšatšing e no tla nako nngwe le nngwe go diragalang le pain le izwa noma yinini njengamaye angiphethe noma yinini semaphirodini or angikho emaphirodini iyangiphatha and icala la emuva kucala bese igcina la ngaphansi kwesibhono ge moswere mama a dire so o kry-a khunamile a beile matsogo so ge moswere nthwe o re mo tie mo so ga a fitlha sepetlele ba mohlaba goba le no mo tia mo wa kgona ga a fitlha sepetlele doctor e mo check le go mo check e mo fa dipilisi e re a wa boelang gae wa tsa go ne malwetse a mangwe mama ge go na le pain ya badimo go na le pain ge modimo o mongwe a fitlha mo go wena o kgone go go fitlhela ka pain e serious and then e segala a go tlogele and then pain e le fo ntle le go hlabiwa ntle le gore go be le seo se nwang ke a go kontate moreng mara nna ntho e mmakatšang gape ke ntho ya mehle a gona letšatši leo a sa swareng ke pain ke ntho ya mehle go gore na ga a fitlha sepetlele ba le rela ba re pain ke yang a gone gore sepetlele ba bone gore ngwana o tshwenya ke pain then ba seke ba e šala morago maybe yena ga a fitlha ka kua pain e ya mo tlogela se se go fitlha ka kua ba go hlaba gore go diragalang goba e ya go tlogela pain awa abangihlabi banginika ama-pain block mapilisi vele wama-pain banginika wona batazo ba right block mos ke dipilisi tšeo o ka di rekang wa ba le tsona ka gae ge e le gore pain e o e tlile wa dinwa la avoida go hlole ya sepetlele banginika wona mina then wa fola awa ngawaphuza njalo angishaye noma ngaphuzile then o tswe sepetlele o sa kwa dipain gape se se le wena go swantse gore botse nnete re tsebe gore re eme kae ka gore o gopole gore lenanego le thietša ke bašomi ba ka mola sepetlele ene batho ba dipain a gone gore ka sepetlele ba go bona gore o ne pain e serious ba no go tlogela ba no gore o tsena ba go tlogela motho a ne pain e serious ge ba letše ba mo hlabang tsona ba be ba mmea mola ba mo lebelela gore motho o right o re bua le re ka montšha ge go mo iša ka sepetlele mama a palela ko go tsamaya o tswantše a palela ko go tsamaya ntate moremi ke fihlile le yena sepetlele ngwano a swaregile ra dula ka kwa ba re ke casual gore ba re ke ra dula ka ba ka emelela ka re sister gape ngwanola a ka hlokofalela gona mola bankeng ka mokgona a tshwaregile ka gona ba mpotsa gore ngwana o na le drama wa ke re direla drama mo sepetlele mo dula moo di-doctor di sa le busy ne ke ema ba be ba ntšea ba mpea ka kwa ba re wena tswa o dule ka kwa ka re ke tlo dula bjang ka kwa ngwana ka leso ba re aowa ngwana o ke drama o dira drama wa titiriša sesi ko gomole ba tša nna ba mpea ka kwa gobe auso mong ke ene o dirileng gore at least doctor e bolelele ngwano na šetša ba ra a dira ka kuo and then se se go a diragalang nke gore fe story se ganyana go a diragalang lapha e-casualty baqoshe umama bathi ayohlala ngale emabhankeni ngoba nomunye usesi bekaletha umntwana nosesi lo wathi ngicela nincede lo mntwana phela uphethe ama-pain bathi mina ngine-drama ngahlala msho ngihleli maybe 2 hours bangangi-athendi seloko ba-athenda abanye udoktor siyeme kafika kimi ngamchazela ukuthi mina nginama-pain anjani udoktor wathi lama-pain lawa ngoba awukho pregnant sizokunika ama-pain block uphuze wona sikubona ukuthi ubanjani and into engathi ingisizile ngisho ekhaya bangise ku-private doctor private doctor uyongihlabile ama-injection ayi-2 ngaba ngcono ngalama-pain wanginika amapilisi wathi ngaphuze lama-pain ayashaya akasashayi njengaluka ecaleni ashayela phansi wabona jwale moo ke ya go kwa bjale so o thušitše ke specialist se ba ileng ba go iša go sona so sepetlele mo bong o ile ba go file di-pain killer tšela wa dinwa then wa ba kaonana alright so mama ngwano a re dire so
o bile kaone le mo isitse go specialist ya ba kaone wa le senge le mmušetša morago la mmotša gore treatment o e fa ngwano e mo ria gore a be kaone re ka dirang gore bua la fole wa ka go hloka tšhelete a zanka mmušetša gape magagešo ge o ka re o ile pleke wa kry-a treatment ye e rileng ba go fa yona wa e bona e go swara gabotse o e ba kaone boela morago mo o filweng treatment ye go dirileng mmele wa gago gore o be kaone o ye go hlalosetša motho wa go fileng treatment o mmotse gore itše o ka re di a nkgona and then ngwano o tsebe gore mmele wa gage o kgona ke tlhare tše dife ka gore le ke mo išago wo a mo fa so la motšea la mo išago wo a mo fa mafelelong ngwano o feleletša ka bo yena a fiwa dilo tše gore di mo gobatše so ke kgopela re gongwa le ka mokgwa leng re tla re ge re tšwa mo nna le lena ra bona re bereka jwang ka taba ngwano ra tseba re treatment ya gage ke eng and then ge e le gore mo dira bokaone ngwano ke a e baballe re tsebe gore o swanetše go nwa eng a kgone go fola e sa le monnyane santše a fole awa mo ke a kontate Moremi o boletše ka dinoga ko gore motsaone bothata noga tšeo di bona kae wa le dule mo go wane a ke dule pleke one le mama go ra gore dinoga magotlo a go wena di ka kwa go nna ngwane o dula kae ke dula le ena so go ra re plekela le dulang go yona re swanetše re tle re e bereke e feleletše e le gore le yona e ba le bophelo bo bokaone ka gore le ka se dule le magotlo le dinoga then ke na le nnete gore go tla loka ka mokgong ke gopela o bolela gape a gona bothata mama ke rile tšatši le lengwe ke dutše ke ge go thoma pula ene pula ela ne e na le magadima magolo bana ba ge pula ena ba ti thiba ka kobo ba re ba lampeteng especially bile ge e na le magadima ke dula ke le one pula ela ge ena e tia magadima ao wa tsa se se mmakaditšeng ka kudu ke rile ge ke sa dutše mola ka bona kgabo ya mollo ka mogare ga ngwako gaufi le raka le nna ke ile ka tšhoukega kore a ke sa tseba gore ke direng ka mo dithapo tša mohlagasešidi kgaboela le yona shi kore ka no dula gona moo ke tšhaba le go emelela ke rile ge ke sa lebeletše kgaboela šile a ke sa e bona gona moo thoma go ba le muši ka mogare ga mokhukhu ke re gao gane go diregang ene ntho eo ge ke di bona ke le one ntate Moremi e a ntšhoša ntho eo ka kudu ke legadima mama leo re tlo go thuša ka lona legadima mo le fetileng le tlhola mollo ka morago ga mollo go tla le muši muši ola ka bona go ka feleletša e le gore wa o hema o ka go gobatša so legadima ge o e kwa batho ba re ge le ka betha le a boa ge le ka hloka le a boa ke lebaka la ona mušuo wa lona so o swanetše gore le go tle go berekiwe ka kua gae then letswe ntene ngwano a emenyana ka go bapala le toborosi a fole squat a seeme ke se tšwe ya se ile half time then wa kwa koko ebile go betha gore santse o eme ene wa mo gore koko reng o bolela nnete wa kwa go ra gore o phela a ile so squat a seeme gannyane ngwanešo se tlatle se raloka mola o le right akere ka re se ka seno phelela go raloka ka mo mmele a gago le ona mmele o sepela mafelelong o tla gatlhana le kotsi ene sese papa ngwane o sa phela a ke tsebe ntate kakapa ke mo repile gale a ke tsebe gore wa phela gore o kae and then boyfriend ya ngwano ke ga gabo ke kae ke gona mola gaufi mo re dulang o kwa mo South Africa okay no ga mo hlokomele mama tše tša go tsenela ko wete a dieme motho ke molwetši ga a fole re lebelelane le bolwetši ba gage and then ka gore tiputšhore ga a ka ima le so go diragalang ka dipeini tše a leng mo go tšona yena a sa tsamaya mme ngwana o wa baiwa wa ba le boyfriend
ene ngwana ga ane le boyfriend wena o ka no re ke tšika mola shopong sa šala se raloka squate ka mole ene sa raloka ka nnete sa be sa feleletša e le gore se ya dipenale wa makala goulu e teetseng then wa makala boele ngwana a imile boele o a bajwa o le dipeini e kame e tlabe le moimana go diragala ke kgale re mmotsa re tlogela toborosi wa lwala wa mo kwa go la bolele nnete koko bolela nnete ke bolela nnete ntate ka kapa koko ke ena a sa boleleng nnete koko bolela nnete le nna ke bolela nnete gape koko o re waya wena o re o emišitše koko o re re mogalema metlheng go mogalema re a mogalema and then ke mmoditše ka re no toborosi a nka eme ke nna ke boditše mama ka re mama ka gore nna ge ke mogala ga kwe nke wena bele ka koko wa gage nke o mo tsenelele mothong ke a tlogele toborosi ke nna ke boditše mama ka ra ke re wa bona gore wa bajwa nna re tsebe gore bothata ba gago keng nke o eme no re a leboga and then yela ya gore o imile 10 months a re sa e bala kere ga go ne mpa mo motho wa ba bja alafiwe and then tše ntšhi re tla di bona a kere ke a leboga le re emeleng ka mola bjale re lebe ka matlile re ke nke re late bompelane mankurwane be re le rediong ka mathata a lego ka molapeng re ile kgopela thušo be re kgopela gore e ya ka kgonago gore thuša ka donation gore ba ka kgone re agela ka ntho engwe le engwe ba ka kgone gore thuša ka yona re ka leboga ka bakeng sa gore ka mo gae a gona motho a berekago ke nna ke šetšeng ka molapeng ke dula le bana ba ka ba babedi ke nna ke sokolang le bona ka molapeng a ka tswa ke yaga so be ke leboga ntate Moremi ka thekgo ya re thekgilego ka yona le tlhatlho ya re filego yona ene ga le ka bona ka mo re dulang pula e be e nwa lehono ka more a gone mo go sa nwelego aowa kore ga pula e na bošego re santse re tsoge re nyake dikotlelo re ageletše ka more e sa nweleng e fo ba e teya ke 3 room mo dining room re ya peelago gona metsi a tlala sekotlelo bo shift wa ageletše ka se sengwe ke ka moreng e robalago ka go yona le gona go a nwela ge go sena motho jwa le fo a mathata ka bakeng sa gore a ke re o ka se phele o tseba gore pula e tlo nwa neng go tlo riegang neng a re lateng magagesho ka go thušana ka di-donation ka kgopelo morota a re lateng ka go thušana ka di-donation RTP ye be re bolela ka yona e sa leng ba ya ka 1994 ke yona ye re leng ka mogara yona le gona e crackile a e sana ditena tša ntse di fedile le go wa yawa so le ngwakošo le ke 3 room wa mobu ko re dulang ka gara ona dipala di kolobile di aparega di phohlomela ka gare so be re kgopela thušo ya ka kgonago gore thuša donation go batho ka moka a re leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM metsotso šile ke lesomepedi fela go ikela go ere a ya lesomete ke gore 12 minutes before the hour 11 o'clock nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka kapa radio ke tsamaya le Professor Moremi ngaka borena ya setšogo ka mola lefatsheng la ga Matlala Ramošebo ke ngwana wa Tloutša Baroka ngwana wa badimo gomme Tloutša Baroka ngwane di dula di beputše tharollo ya mathata mo e lego gore ga itšwe fela ka mo di a kgaba-kgaba dipitša ya ba tlile bompelane hei ya go šušu
ba re jalo ba re go shushu re a leboga Moroka a shiba no just ba ka se nke o batamishe e fetsa go feta gone jwale Apostle a Sipho Amkaga a re thato ya gago ba tamishe Moroka o ba amogele ke mo ka re melaong ba ditsebishe ge ba fetsa ba re fegolele se borala Prof. ya a ke go leboge hei manempelane le go le gape o di gatile banna ba tšhelele ka front monna ya go senyegile ka MCRS man o ntšhitse ka ga matonto ya no le kae ba gešo nna re gona re leboga go ba le lena gape ke ne nneta gore ya lena e tswela pele melao ya kgašo ba le boditše malome ka kapa ka no le go potša yona ke bona o ka re wa seng gona le kgono ke mme sebelega mpelane ka fale fela seseo sa le gona o ka ba gopotša melao ya kgašo le gore go tloga mo re o tsamaya jwang and then re di feleletšeng ge e re half pass and then re kgonong go tsena tabeng ya tharollo re boneng gore re bereka jwang tše le seng la di bolela le tšwele pele le di bolela and then re le thušeng re fihleng tharollong ya se lebelelela ka sona aga jwale ka maloba ba gešo difounu di no ba silent ra no tšwela pele ra se bitše maina a dingaka a baporofeta a dikereke ra tšwela pele ra se tsenane ka ganong ge re bolela ra tšwela pele ra hlomphana ra tšwela pele ra bolela dinnete ra tšwela pele ka kapa ya o ka re feletse melo e mane nyaka ke recorde e nyaka ke boele mosegare ke no e gatiša ke die clip e dule ka mo re no e bapala ba gešo maloba re be re le mo re kwele ditaba tše dintšhi e fela go sa kwagala gore go sane le tše dingwe tše dintšhi ke bolela nnete a ke ditaba di sa le gona goba di fedile di sa le gona lebaka la gore ke re Mpelane a tle ka mo gape batho ba ke balli ba ka e le ba babedi Mpelane o ngwadile yare Mathapelo a ngwala yare ya go a topiwa ya Mathapelo mara e le gore le Mpelane o gona ka mogare jwale the reason why ke re Mpelane a tle ka mo ke lebaka la gore ifonule ke nyaka go thome yena pele go bolela and then a bolele re se ke ra bolela dilo tse re di boletse mmaloba motheletše ge re mo tšeka leitlho la kgopolo e no ba go no re family ye Mpelane o tlhokofaletše ke ngwana wo e leng gore yena o sola ba bo Mathapelo gore e ka ba bona ba tšere ngwana wa gagwe go ne le mo a ileng a ya gona ga ba fitlha ko Skinoto ba ntšha Mathapelo ka leina jwale dilo tše magagešo ke tše dintšhi mo e leng gore koko le yena o boletše gore aowa ke loma ke matsetse gomme Mpelane o re matsetse a motenya ka baka la gore ke ditlamorago tša se diregileng ebile ke be ke boditšwe ka ona matsetse a nna bentše ke a emetše jwale batho ba ke batho ba e leng gore ba ile ge ba tšwela pele ba bo Mathapelo ba bolela gore ngwana wa Mpelane o bolaile ke mmage ka baka la gore mmage o be a re ge ngwana wo a e ba mmeleng Mpelane a montšha dimpa jwale family ye e boletše dilo tše di boletšeng tše dintšhi tša bohloko tše dintšhi tša go sebe monate e fela ntwe nna ke e topile mo go bona ke gore ba rata go nyakišiša thata ene go nyakišiša thata o feleletša o fitla le ko dingakeng tše e leng gore Moroka go ne le dingaka tša go se thwase go ne motho o mongwe go se sankane o tsoga ke rawa le nna ke nna yona ngaka ke phentše ke re ge ke ile ka kwa go moremi a mpontšha dihlare tše ke a di tseba mosadi ya ka ke ngaka o phentša mpontšha hlare tše ke a di tseba ka be ke tšeketše motšeka and then ge ba etla
ke nyaka tšhelete le ge e le gore go ne le ntwe ke e bonang dingaka di a hlahliwa gore ge bothata bo le gona bo a thekiwa ka tsela ye polelo ke ye ga e be ye jwale go ne dingaka le baporofeta ba bantši ba e leng gore motho o kgona go bona taba mara a palele ke go e bea gabotse gore e kgone go kwešiša ke batho ka moka. Jwale ga ke ganetše Mpelane gare Mmathapelo o tswile ditaoleng, Mpelane o jwa matswang gona o diile tša di dieleng kokolo make matsetse le bona ba re Mpelane o dia jwale so ga re tlo boela morago ba gešo ke nyaka re thome mmo re ye mpele le yona mara tumo ya rena ke gore ge re tswa ka mo re tswe ka mo re ne le tharollo ya gore go ya go diragala eng ge e ka ba lena ka bolena le re rena ga re sa nyakana re tlo no bolla lena mara le swantse le tsebeng gore ga go lento re ka idiang gore le nyakaneng mara le swantse le tsebeng gore go bohlokwa gore batho ge e le bana ba motho ba swantse ba nyakane ka gore tšatši le leng ba tlo tlhokana. Moroka ke bapale setsopolo kapa gone le se ratang go se fetiša? ya nna re nyaka go di kwa re ba fe tharollo se segolo se nna se ka nkgotsofatšang ke gore go be le kwano le phedišano ke se nna ke se tlhokang so a re ko dillo tša mmane ka mola Mpelane re ko gore o lla kang re tsebe gore go tloga mo re ya kae ka gore ke kole maloba re tshwarelo ka le godimong banna jale re nyaka go kwa gore o sa le mohlaleng ola wa gore re tla swarelana ka legodimong goba le kgolle ka ge e le gore o eme go loka fu mo gongwe le tshwarelo le yona e gona tebalelo mokgwa tebalelo mo gongwe o gona ya maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Re leboga Mpelane sebaka ke sa gago re tlo mo theeletša wa nyakang go bolela o tla emiša letsogo re se ke ra tsenana ka gano. Mpelane Thobel le nna ke dumedisa batheeletši ka moka ke nna Mpelane ntate ka kapa nna ko go ngwaletše mo ka ngwala ka tšona taba tše tša ngwana ka wa go hlokofala ebile ntate ka kapa le ntate Moremi nna ke kgopela thušo baneng baka bana baka a ba gabotse ba belege ke nna mare ke a ba bona ka mahlo gore a ba gabotse gobane o ka se belege bana ntate Moremi wa ba godiša o nnoši ga bohloko ga boima go a se be le ngwana o mote wa go theeletša o nang theeletša ke ena o a sepetšeng a be a tsena le sekolo so ko go ngwaletše ke re nna ke kgopela thušo ka ge nna ke sene selo o tle o nthuse le bana baka ba be gabotse mo go tše ba lapa la ga bo Mmathapelo le ba lapa la geno ka gore go kwagetše gabotse gore ga se ba o sa kwaneng le bona fela le ka mola lapeng la geno ka mola ga le kwane gabotse ke ngwana geno a kere woki le ya kwana wena le yena a re kwane ebile seng yena fela lapa la gešo mmaka go a le ka nna nke ba tlile lapa la gage le sharakane ntate Moremi ga go ne batho ba go kwana wa bona le o išitše ngwana gešo wa mafelelo wa mmaka tronkong gabedi mang wa mošimanyana mmaka ba swantše a tle mo mmaka a butaka o nna ke mošalang ka morago o belege a le gabotse o thibane ditsebe gone jwale ngwana gešo wa mafelelo wa bajwa kore gale a go phadime selo gone fela ga le so o dula dirumong ngwana gešo wa montatelang ka wa mafelelo o mo rakile ba no phela ba ilwe e le vena maphodisa kore a gone motho a kwanang le motho o mongwe e lo ba go pretendela gore gabotse ge o e bea gabotse a se wena o sa kwaneng le bona le wena ge o emetše mona bona ka bo bona ba ne ba nnoši ga ba kwane a ba kwane le ge ke tswile ba no lwa nna ke dula motseng wa ka go no ba le tlhakatlhakano ka gešo le ge re le motseng wa rena re sa gate ga bona go no ba le divene tša maphodisa kore go no ba le tlhakatlhakano ntate Moremi a go ne wa ka reng yena o rata o mongwe le nna self ko gona ka palong ya bona a re ratane nko tšee kopelana le o le tliše ka mo kgaitšedi ya ka ga re tsebe gore wae mmago lena a kgethile go setle
ka baka la gore ntle le mathata a bommathapelo le ya mpelane le wena le lena ka ga bolena ka lapeng la mmago mathata a lena a thiba letšatši ene go kweša bohloko gore motswadi ka bo yena a re a bona seemo ka lapeng la gage a gomele thušo gare go nwe le o dula dirumong ba go raketšeng ka gae nna le ena be re ilo wa nraka o mpotsa gore nna ke belega bana ba bantšhi ke direla banna ba bantšhi bana o taba ye ya gore mpelane ke baby maker ga e butswe yena a noše le wena šetse o boditswe ke ngwaneno anya ke ka o tloga sa thoma go bajwa thomile go bajwa ka 2021 nna le motho a se motho e leng gore nna le ena re go tšerilwa lo tša rena di no thoma go tšhentšha ka 2021 a thoma tlhakatlhakana tlhogo ya ba gona mo re thomang golo o ne bana ba kae ke ne 3 jole ba re bana ba bantši ba ra ba bararo a banyake a nke re ena ane bana okay and then wena kgaitšedi yaka jwale ka ge o dula ka lapeng la o dula dirumong o tswele ka gae tlhakatlhakano ya ka lapeng la mmago o e bona o e tseba o nagana gore bothata e ka beileng ka bola lapeng la mmago ka mokgwa lepošana ka noga e phela gale ke mmotse gore ka moga gone bothata gale ke mmotse gore ka moga gone bothata swantse o thege motse wa gago wa bona gore a se re ena re lwang ka lebaka la gore tšatšong ile ka montšhabele ra go makoko mongwe a tswa ga a boa fela o a rogana re wa nna ke ntšha mama ke mešanga keng tšeo tšaka tšeo be gore gore nna le ena be re ile go loya owa lastborn ande mo lele gore nna mama be ke monyakela gore a ye go makokola kgone o mo thuša ka gae and mama a zanga tswela pele vele a ngala re makoko a mpotse selo a dula ga lena le ena re ilwa vele a ntšhošetša ra lwa vele gwa ba le ntwa ya dilepe mapele wa se ba slepe mara slepe se kukile ke mang oa lastborn a re nkgatla ka slepe foro ngwana ka ya sekolo a no monyakeša kwae a re ngwana ka nyake kwae ka den room sofe ngwana ka a re kwae a yo andela re mama tla nyakeša kwae gape malome re nyaka kwae mo sofe e fitlha yo ka morela ke re wena a nkere go nyaka kwae o swantse o ikgopele wa tse gore a one kwae mare nyakeša ngwana kwae e leng gore a ego wa bona napile a thoma a rogana tla ka slepe o la napile a pala ko ga sekolong swantse a tswa tšhabe ke morela ke re kuka bana o tsamaya a kuka bana a tsamaya šala le nna ene ka nako a kukile slepe ke le mmeleng so ge wena o dula dirumong gone jwa le bana ba gago ba dula kae ke dula le bona o dula le bana dirumong a banyake ka gae ene mama wa banyaka ka rošetša noši a banyake then mama go reng yena ka seemo se aowa mama go dutse le yena so o go botsa gore e aowa re ta ema ga ane le yena o a tšhentšha and then o ne mengwaga me kae wena nna ke ne 30 wa o sa nyake stene sa gago ke naso stene o dutse dirumong o le gare o sa se bereke o right a gela bana ba gago mesese ka ga bo bona and then o nna le yena gore re lwe ntwa gona ke gale wena le mang e no re sese le kgono fela ya se seaka ne sala re lwa gale a dula ga gage a tswa ka gage ntate more matla ka gae a mpheta ke dutse sofeng a ya ka kamoreng ya mama a sa bereka di-kitchen a ya ka kamoreng ya mama a tsena ka ledoropong a tšharo ka mama ga e tswa ke re kganteng ke eng nto o iswering wa bona o re ke rokwa mama o iša ka e rokwa mama o re aowa rokwe ke a itšea ke iša go motho ke tswa motho o mpotsa gore o mmitša ramoletši ga re ramoletši wa sokola wa bona ramoletši wa sokola a sokolang ke nyaka go mo thuša ka re ge e le gore le thuša mama wa le sa mmitši mama ka lebaka la gore mama o toropong nna re bone a sokola wena ko wena o bonang a sokola botsa ngaka ga gore ge e le gore nyaka mama yone e late mama maleng gona le tlogele re ko tša mama wa tsa re ile ra lwa re lwela re kwela la bethana ra lwa vele gore a itlogela tswa tsamaya wena wa bethana le mpela ka mo tšeela re kwela ka kgang a gone gore ngake ka nyaka re kwa mama le toropong o sokola bang a bona ke ena na re sa mmone e bona and then le go rogana o botsa gore bakalo tse dintšhiong o kgone o tloga ka gagage a roge mama motho a mo roge ene lentso le e leng a lentšha la mafelelo a botsa mama a re a o sokole o sa tlo sokola
wa bona ra lwa nna lena re no phela re ilwa ke nyako kuša lelwa ka mantšu goba le tšeana ka tša go ja bogobe ka mantšu ka mantšu wa mana ke seseka mara a tswa fo go aka next door a fitlha re Regina o tlo sokola fitlhela e go ebile mantšu a ntšhe bathong fela o mpotsa straight a mpotsa gore o tlo tlhaka wa ba apara mankgerete mapele lentšu le la gore o sa tlo tlhaka o tlo tlhaka o go boditse lona ga mmaga ebile šetse a ile a botša le mmago banna yo a fetša o ka ima ngwana ka wa mathomo ka lwa le yena a ndrela ngwana ka tlo ba segole gone tšhomi ya gage engwe ya ba ya mo tšea video a traiša ngwana mo dimpeng wa gage wa 2011 wa mošimane wa 2011 ka rena wa ka kwa 2013 a mo traiša mo dimpeng a re ngwana o tlo re tlhogo ge ya fase napile ngwana ka pala ko go tswa ba mo tšere video motho a tla re tla o bone video a ke nyako go botša tše dintši mara bona ke rile ke re tla nsendele motho la idilatara a ke nyako leloshe wena ko go bontšhitše fela ntle le tša dintša ding ga gone mo motlho mongwe le nang le go baka kapa lebeng le na le go baka gore mang ge re swantse re reke dijo ga a reke o diang ye o e direla after funeral ya ngwana after funeral ya ngwana gage be re dula ka moka nampile nna ge nka tla le borotho a kwata swantse borotho botle le yena ngwana gage boyfriend a gage gausu bana ga ba gage ge ba ya ba lata borotho a lla o a rogana o ga a kry-ile dijo a diša steneng sa gage mara rena ge re reka re ija ka moka se se Regina a gone mo le ileng la tekereya mo gongwe go bakiwa mokgwa Peter goba mo gongwe o mongwe a kgethelwa gore a dula le Solomoni o mongwe o tla dula le mokgwa mohuto ka gae fele ga botse pako e kaka e le bakang ke yang bana ditentši le wa tsea leng kudu re kgwela le gore rena be re ya go papa rena ka re ga roga ba roga ka yena papa rena gore lena la go papa lena ene ne go nyale ke thomo fela ke re yena o nyaka gore gore o kwatela taba re ya go papa rena ka lebaka la re yena a ne a papa gage gone motho a tlhokang papa o robetša kere okay wena o ne papago ola o ne papa then nna le sese ka lo last bone re bana ba motho yena ga gola ba bona papago ba mmitša ma a ke tsebe go tswa yena ka re a ke molatele motho so go ntšwale ka mo le dulang ka gona ke ga Mansfan rena re ba ga bošielo ka ga mama ke ga bošielo ka ga gage ke ga kgwete mape ke nyaka go kwešiša gore ka mo lapeng la mmago fane le berekišang ya bošielo ke a mama ke a mama yena ke wa ga kgwete motse wa gage o begile a ba apea majwala a re yena ke wa ga kgwete ga bopapage wa senganyala mma a senganyala mma rena okay nko ishe ka mo gompelane ka mo ke bone o emiša letsogo ge a bolela ke kgopela o e thome gona mola letsogong la mo labeng a bolela o emiša letsogo o e thome gona mowe o tle le yona go fitlhela o tlo re hlalosetša gore go tla jwang gore mmago lena ka moka ga lena a re a se a nyalwa le bitswa ka fane ga bošielo e leng se e leng gore ke sona se e leng gore ke sa nnete and then o mong lo mong a tswe ka mogae a ya go tatage ebile wena go be go fitlhele mo e leng gore o feleletša o tšea stene sa gago o se bitša ka fane ya botatago wo a seng a nyala mmago mola e le gore go ne le fane mo ye e leng gore maloba e be e kitima mo ke gore wena o nyetšwe go nwa le gore gore mo go wena go ne fane tše tharo ke fane ya bommago ya ga bošielo ke ya ga kgwete ya botatago and then ke yona e la ya maloba ya ga legomo ne kora ke tše tharo okay ntate ka kapa e re ko go botsa a ke re nna ke nyaka thuso nna ke tlo go botsa nnete a se maloba a se ka re nna le yena re baka roko nna le yena a re ba ke re kwa mmage that is why le mmage a rile a re nka se kgone o ya dikakapeng because of re nyaka thuso Regina o bolela maaka mo ke dikakapeng wa e bona so e re ke go botse nna a zanga ka baka le yena roko ya mmage ntate ka kapa ntwa e tswa kgole ku ga gešo nna ke dutse ga le go mo ba sentšho ba nnyale ka ge e le gore ba le o a ntatelang ka morago le yena mošimanyano ba ne papa bona nna le boabuti ba ka ba bangwe a re ne papa rena
mmaka o fela a tšea ba a ba iša go papa go bona rena a sa nyake gore hloka nna ke dutse ga legomo ba ba feletse ba rile wena ngwanyana o tla ntate ka kapa ke ile ka lwa le ngwana a ntatelang ka morago gore ke thubile le festere o ena ebile a ne gomola wa le thubula gore ka mokgobe ke tletse pelo ka gona ka mmetha ka face gore a tswe le festereng same time mmaka o atla mmaka ga itla ke ba ga fitlha mmaka a kere ke mmaka re ka gae o swantse a reke dijo ga swantse a reke dijo mmaka a reke dijo mmaka ga sa reke dijo o fa ngwana wa ntšhalang ka morago tšhelete o re o tla šala o reka dijo ngwana la ntšhalang ka morago ga a reke dijo ka nako e nna ke gona ene nna ntate ka kapage ke bereka mmaka o ratang kgopela dilo mara a sa ntse jwale ka ngwana wa gage yes ba boletse le maloba ba re o mo tšeetse tšhelete ke paletse ga legomo ka buela ga gešo a kere ke swantse ke boele ga gešo mmaka o tsile tšhelete ga legomo ke swantse ge ke paletse ke boele kae swantse ke boele morago ga gešo a kere ke boetse ga gešo ge ke fitlha ga gešo mmaka ga bona bana ba gagare a re nna a ka boela ena bogadi mmatsola ka o buile ebile a ba bona gore ke tlhaka a mpha tšhelete ya gore ke ye go reka stene se e leng gore ke tlo kgone o dula le bana ba ka ba le peace ba go tloga gale a bane phedisa go tloga gale a re o gotse go nyaka fish ole a re noa ngwana gešo wa e bona fish ole ke a itse kotsa ke e bja ka mo go e nyaka o itse o a se ka e tshwara le bana ba gage re ba shuteletse e kgone go meno ga bona nkane ba sa kwane bona ile bana ba motho gobane nako ba dula le rena ne ba kwane gone bala a ba kwane le ge rena re ile metseng ya rena stile ba sa thulana bona self a gone roko ebile a gone selo le maloba le gone vale mmaka o tlile ga ka mosegare a mpotsa re nka sedi ka kapeng because of why Regina ga bolele nnete ene setse ba re wena nto ngwe le ngwe ye nna ke tlo e bolelang wena o tlo e bolelang nna ke tlo dumela because of ke a go tšhaba wa mpetha Regina o betha mogekolo a ke re maloba ne ba re ntho ngwe le ngwe ye nna ke tlo e bolelang mmaka o tlo e dumela because of nna ke a mmetha mola e le gore mmaka wa e bona gore ke maka mmaka a senke ke no mo emelela bona be ba kgona gore ba emelele mmaka ba nyaka tšhelete bona nna ke tlomaile ka nna ntate moremi gore ga nka re ke dira selo le motho ka bona gore ankwa ke no bona gore kaonefatse gore ke tšwe mo go bona ke e gole that is why ko botsa ke re nna ke rele dibeke ka go itelela toropo ene toropo mmaka ba itla go nna mmaka o tswele le nna mekgwa gore a ke tsebe ebile jwale mpelane ka baka la gore wena le mmane ya go mo kapa le lapa la gage tshwarelo ya lena kapa boleloko ba lena bo tla bonwa ka le godimong godimo ga tše di boletsweng maloba tše e leng gore wena le bona le di dirane go sane tše dingwe tše e leng gore di šaletše a di a tšwelela maabane nna ke boletse dilo ka moka ntate more ene ebile ke tsere sephetho wa bana le gone bale ke tlile le bona ba le 3 ba eme ba le 3 nna ke le 1 makarai ke nyaka go fetša ke nyaka go kgopela tshware ke nyaka go dira go thušiwa nna ke re batho ba wa bana ntate more nna ke ne peace no pelong yaka a ke sa nyaka bophelo ba ka ke tlotlo ke kwa bohloko ke lla ke lesa ke motho mo nna a ke sa motho ke bona ra ke mokuse a ke monya ke gausi le nna a ke sa nyaka motho gausi le nna go tshwana letšatši le ko go boditse ka re o tswa Groblersdal ga boa Groblersdal o go regetše ga ka ba sa ya le nna ga fitlha ga ka o rile go nna a re mmane ka mo founetša mmotšiša ka matswa ka be ka fetša ka go sendela nto tše o di bonang ka mo ke di dirile ka founu ya gage same time day a ke ne founu ke be ke thuša ke yena ka founu ya gage yona yeo okay yona yeo e leng ka mo because of ga mpotsa ke ile ka go ela mpotsa ke ne ke noši nkgweditse ke ne le tšhomi yaka gone vale ka enako ke tlhatse go ka mo founela ka go fa difounu tša gaga o mfounela o tlo go botsa gore o tlile same time ka be ka Regina nna ke ne founu ene ebile nna lelo tseo tsa dikakapeng ke di tsebe a ra boa ke tla go thuša o e bone tsene ke ka founu ya gage mara e kgone ka gore o ne le bona o re yena Groblersdal ne ba sa mmotšišeng ke ntho e le gore mmaka ebile ya mo confused wa nkwisisa na tla be a tlile ke a kuša gore dilo gore gone bjale o ka fela o ka reng wa bona le nna ke itsere gore le ge e le gore ba bolela dinnete ke no itša gore maybe ke buke ba re ngwalang because of Regina o kgone o tla ka borena a fitlha ka borena bolele maybe wa tape because of o tapeile ngwana go šutša police station ka ena nna ebile a re sa motshepa ka re o re botša so ga a fitlha ko o botša ba so nna ba ke bonane le bona mara ke sure gore ka ga nna ka ditaba tša ka ba tseba and e di šite ke Regina a botse Regina ke sekwirikwi yeah
iša le kopanano le ka mo gore Regina re tlo tla ka mo go lena batswadi le seke la fela pele tete ka motho ga shala recorda o ke be ke mmotsa gore vale ntogela mma go tabatso itla mafellong ka lebaka la gore ka mogololwang ka gona o tlo polaiša mma go tabatso wena ka mo recordisha ka fetša ke tlile le ga gongere ka mo recordisha le nna ke recordile sa le ke recordane before ngwana ga ga robala o ke ba botsa ke re nna ke a bajwa ka ba botsa ka moka le family ka re nna ke a bajwa ke ngwaletse dipitšeng tše kgolo gore ba mphodisa ka re ke hletlile a ke fole o ka mmotsa ka re le wena ngwala gore o kgone go ntwa lena e kgone go fela a se gore yena ba mpotsa a reng a watša a di bolelang a diego ene wa bona ya di-recording tate Moremo ngwana ga se gore ke mo recorda ke taba gore be nka se kgone go fitlha police station mehle ke tlhaloso be ke nyaka go ba bontšha gore motho o nroga bokakang ka lebaka la gore recording eo le go ntšwa le sa le gona ka founung ba founa gona ka itshwara be ke tlo le koša yone be ke nyaka go ba koša gore motho o nroga bokakang ka re mehle ne ba no phela ba re aowa jika o mo direle protection order. Regina nke re kwane mo lapa la geno ke mosako wa ntwa ya Matswele go tla jwang gore wena o nnagane gore o ka kgona go eletša Mpelane gore a lokiše taba tša gage le mmane age wa e le gore tša ka lapeng la geno di a go palela wena kapa di a le palela a di mpalele ke ngwaletše pitšeng tše kgolo mama ka mmotsa ka re mampitše o tlo ya lena pitšeng tše kgolo o bolela mathata a motsago ka re ka mogae go direga 1 2 3 jale go ntšane le a bolela ga gona le motlogetše jwang nkane le motlogela o ganne nna ke tsore jwang o ganne pele ga ba ga tseng ke mmona mosegare ke mmone forego ke molaela ke re ka di-graduation a mpotsa mabaka gore wa ya satle o botsa yena nna a mpotsa wena ga botse go njwale o duma o ka re lapa la geno le ka kry-a thuso la boelana la ratana la phedišana jwale ka bana ba motho and then le Mpelane a lokise mathata a gage le ya lapa la bommathapelo a dule ga botse ba kwane ke se moeng wa gaga wa bona ka gae o ka lokiša ntate Moremo wa epola tša ba dipetseng fela go a loka wa thega go a ba ga botse mara o le anke re vale le hufa a le gapišiwe o ne mona ga botse o jela mang mona ka mokana ga re le motho gape le wena o jela mona jo motho a kwane le motho ke ra gore le wena o go jela mona a kgona mpotsa gore ke a sokola ke tlo tlhaka go fitlhela ke ekgwa go ile go direga gore motho se seaka a nyake ka 2013 be ke ne le ngwana andela Regina kgopela pasa gago ke a go marketa officing ka pasa gago ka pasaka o ba se ne pasa ena a ne le pasanya go ditšele tše pedi a re ba di huduiša ankere ka madi mapasa mothoki a ke madi mapasa ga a fitlha kua ka founa nna ke founela papa ngwana ka kere ke kwa ba re officing ba agire ba re ba agire ankere ba re gone mmereko a dinamune kwa officera wa ye gontweo ka ra botšha mama gao ka re mmage le ena be le motho wa bereka dinamune mama ga ra wa ye gontweo ka re ba lempelane o išitše kae pasaka o išitše kae pasaka nampile ge ke tlo monyaka bale ke mo founela re ketla ga e tla Mpelane ke re tliša pasaka a gana ka yona pasaka ile ya gega ya ntshwenya 2013-14 ke se ne pasa wa nkwa ntate Moremo ya gega ge ke dira pasa e gana go tswa ke dirile ka 2023 ya gana go tswa e tswile ngwago pasaka e gana go tswa ngwago wena o nagana gore o ba ile o dianga di tše di fetileng ka tswela ke seporofeto ke ile ke re ke mampotsa gore pasaka e ne bothata ka tša pasela ka go itshuma ba gona ke kry-a pasa bana Mpelane o tšere pasaka ya ka yona mayang ene a ka se tumele ke nyako le botsene nna Regina a senke ke mo kgopela selo ebile Regina nka se tlogo ke mo kgopetse selo because of nna le yena ko go tloga kgale re sa kwane ene nna la tseba sale ke ya toropong nne a ke tsebe sale ke tsamaneng mmathapelo nna sale ke ya toropong kgale a senke ke tsamaile mo ke be reka diforo nna ke bereka diterebeng ke bereka ka ke no tlogela ka dula ka rekisa dibantshe ka tsamaya le bale ka toropong nna ke ne ngwana 2011 ke dutse mo gae 2013 Regina a seke la tsa Regina o belegetse first bona ga go itshwaretse setswetse ka gaka la tseba first ke nyoko le botse emang ke le botseng ke re motho first born ya gaka o itshwaretse setswetse ka gaka ga e tswa ka gaka a tswa ka botse mmage a ke tsebe o rometseng o a tsoga frugo mmatsola ga e tla go bona ngwana o tlile go bona ngwana ka gaka wa Regina okay fine nna ke tseba motho a dutse mmane o mpiditse frugo ko kwaka a re Mpelane botsa Regina a e gagabo
Regina o tlo go lwesa. Regina o re wena o robala le bashimanyana pele ga ngwana gage. Nna Regina sale ke tsa magale ebile dilo tsa Regina se go re le ga ka botsa bothekema o ra re nka marketa ka pasa Regina ke ne pasaka go di forong ge ke fetse go dua ba bitsa Regina go tlo bereka ma ka re mago a dumele nna ke le pasaka se ke no tsa pasa Regina senke ge o ka theeletša mo moroka ne yo Regina yo go ya ka yena Mpelane ge e simoloi o ba tsamaela dingaka yo gopola gore la mathomo o bakišitše Mpelane roko ye e leng gore Mpelane o be a iša ngakeng gone jwale o tšere pasa ya Regina and then go ya ka Regina Mpelane pasa ye o be a iša kae a ya go dira dilo tša gagwe ge o ka mokwa a motshepe gabotse wena wa motshepa o motho nna motho wa bona nna ntate Moremi ke lwele le yena mme be re no lwa ka feme ke re go ka kwa ka mokgongwa na go a bolelang ka ena o ka re ke yena motho wa rata dingaka wa motshepa a ke motshepi nna go nbele wa batla kwa gae a ke tshepi motho Regina ebile a ke motshepi nna le Regina senke re no kwana ebile le go nbele senke le ge ba mmetha maphodisa ema a ke cause nna le yena a re kwane a ka no gore Regina a rate ke motho Regina o betha ke maphodisa le ge maphodisa a itla go tsa ngwana go shatlisha ke ena nna ke ene Regina ke nyoko le botsane a rate ke motho le bana ba rena le bana ba ba butaka a ba morate ka moka why ba sa morate a ba morate wa le ka mogo Regina a tshwarang batho ka gone gone le ka founela bana baka wa Regina ba tlo go botsa wa founela bana ba butaka mogolo wa Regina ba tlo go botsa wa founela bana ba shirapo wa Regina ba tlo go botsa a rate ke motho Regina why wena o sa rate nna ke tseba a rata ntate ka ka ba tsa batla go makatša bana bao o ne first born ene bana ba 3 bana ba ka moka ke ba ka mo a tlhokomela ke ne a le gona phela ke ya dipetlele ke motshwarisa ditsotse ke modiralo tse ka moka ka loka ke ngwana sesaka motho o tsamaile a go dula Mamelodi o sebaka ba ka ntlhatsela ba gešane ka rena ba mpha di-archer gore ke fe bana ba ga gore ba ja ke ebile ka baka le ma-social working gore ka re o tsamaile o ntlogetse le bana ba bararo ga foune a reke dijo ga a re nna bana ba ga ba nrate ba rela jwang ka re bana ba ga ba tlhokomela ke nna bana ba bana ba tlhokomela ke nna ke dula le bana ka gae wa tsa bothata ba bona keng o dula le bana ba apeela ke nna ba tlhatswetša ke nna ba robala le nna mara bana ba bona ka sone ba kgalema ge ke ba kgalema ba re abuse le yena go njwale ba mo palela bana ba gage ka re go kgalema ngwana ba re abuse le yena self ba šetse ba etswa police station ba re mama wa re abuse o ne bana ba babedi ba sa tsene sekolo o mongwe ba tswile ka term 3 abuse bana ba bona a ba kgalemiwe ke dula le bana ke ba apeele ke se ka ba kgalema o palele ko go botsa ngwana gore tlhatswa dijwana ka lebaka la gore ba tlo re abuse alright a re kwane sesi ge Mpelane a ka apea o ka ja wena kgale ke dija dijo tša motho Mpelane ga a ka apea Regina o ka ja le ge ke tlo ja ka semole Regina ke kgona gore ke o atimana se sowe ke kgona gore ke tsene ga wa tse re be ke kgone dula le mmaka sa tswa toropong ke tloga ga ka maybe ko bona mmaka re fitlhe re dule re re mola re dutse nna le mmaka re sa bolela ditaba o a tsena a mphethe ke no kwa face lam face ya a re amelela o tswe ke re nna ke a go botsa ke re nna a ke re bare nna ke re bare nna ke a go botsa bona mmaka ge nke ba atle kgono ba tlo go botsa o no ba angadisitse keng ke ditaba tse motho a di bolela motho monna lena go le ka no mo kwa a bolela a re motho go ka kaena o tlo re bala jele alright a re kwane Mpelane Regina ke a mokwa va le mmathapelo ke mmathapelo va le mmathapelo yena nna le wo nna wa bona ntate Moremi go bodisa ka re ba le ke le bona ka ba le go le se ke ba bararo ko group gape ke ba bararo nna ke tlile ke le one ke no ba ke nametse transport le bona nna a ke kwane le bona ebile ga ke ba nyake mmathapelo le yena o monyaki a ke monyaki nna ke monyaki o nyaka mang mo family ya geno Mpelane ke ne le ba butaka nna ke ne le ba butaka ba 2 yes ba o kwanang le bona ebile ke kwana le bona ebile a ile a butaka o mogolo yena la mafelelo jwale Mpelane a re bolele mo mme o lumile ke dilo ene di sa moloma o fola jwang yeo nna ke tsebe gore fola jwang o tla no bona gore fola jwang nna go jwale mo pelong yaka go ne botlhoko bo e leng gore o ka re motho nkepile ka peke
mara maipolelo ngwaneso gore ba kgone go tseba gore ke eng ntwe ba e dirileng e leng gore e go dutse pelong ebile ga wa tekemišetša go e tloša pelong ya gago. Ntate ka kapa ge e le ga gone jale ebile a ke sa nyako bola selo le malapeng a go bona ba mpone le a ke tse ba dirile di-party menyanya ding a senke ke noe gobane ke tentšhitše a ke sa nyaka selo a ke nyake Regina kgausi ga ka a ke nyake motho a ke nyake tšheko ke te nyaka ke le so ke kgone go tenagana. Jwale bana ba gago a ba bapale le bana ba bona yeo ya gore bana ba ka ba bapala bana ba ka as long as ge nna ke ba kgalema ba sa nyake go kwa nna mma bona bona ba tikiša koo a go netang gabotse ga ba luka ba gabotse go ya ka wena go ya ka nna be ke tlo ba thibela that's why ke re ke tlo ba tšea ra subelela la ya kae ra go nyaka mo e leng gore ba ka se bone bana ba bona ebile ba ka se O ra gore ke ba ke sene poleke ye e leng gore nka e kgwetsa gore bana ba ka se nyake bana ba bona ebile ba ka se ba bone ebile ba ka se ba eteng Mpelane go ya ka wena ba go hlabišitše kua ga legome ba ntlhabisitše pudi a wa ya ka mohlobolo ge wena o sa nyake lapa la geno ebile o sa dume gore bana ba gago ba yega kokwa bona tšatši le mohlomong batho ba ga legomo kapa mo teketlileng gona go ndwa le ba ka re ba go hlabiša lenyalo la gago le ya go ba kae le ka ba gaso ka re nna le mmaka ra kwana gape nna mmaka o kgone go nketela nna le mmaka a relwe o no bo sa nyake ba a ke re nna le mmaka a relwe mmaka that's why ko botsa ke re mmaka o tlo lwa le nna ge ba ba le gona mmaka o kgone go nketela mmamelodi nna ene ke kgone go lla ke bitse mmaka a tle re tswe so because of bona ba sa tsebe ba tlo gore a o tlhoile mmaka jwang ola ke mmaka o mpelege a ka se tloga ntšwa right Moroka tabe thata wa bona ke phentse ke dumela gore motho o laola ke nako gore a fole ene ga ke dumele gore go ne motho o mongwe wa ka bang le sekgopi sa go hloya motho go fihlela a ekwa bana besho le ka no se nyakane ene le sa nyakaneng ke phentse ke botsa batho ke re moremi ka gare ga ntomba ya gage ga a ne sehlare sa go dira gore motho a rate ngwana mmage ka gore lerato le tswa pelong ke la modimo mara ge motho a se nalo then o wa makatša ge e ka ba hlakahlakano ye e leng mo go lena e hlola ke batho ba ka ntle ka dihlare le tše dingwe moremi o tlo o bereka and then go tla bonagala gona ge a berekile gore ntwe e tlogileng le sa nyakana goba ga le sa nyakana na mara ntwe nna nka nyakang go no le botša yona bana bešo ne bana ba motho go ne le polelo nngwe ya Sepedi e re go hlabana tša šaka le le tee moremi o sa tšo botša potšišo mo gore mmane wa bajwa o re ke tsamatsamaya ke dilo and then wena Mpelane Maloba o boletše gore dilo tše di diragalang mane ka moraga gore wena o ye kae ba go botše gore go tlo diagala 1 2 3 ene ka nnete dilo tšeo di a diragala then tše di diragalang mo go mmane go ya ka wena ke bohlatse ba gore mmane o go šaeditše bophelong ba gago mara potšišo ke gore go se nyake batho ba ka moka ga bona until when tate moremi ntate ka kapa nna wa mpona ebile a ke nyake gore go tle go tlhobile ke isa pelo ka kgole a ke nyako isa pelo ka kgole ntate ka kapa ke a go botsa ke re batho ba ke sapo ka bona gape Mpelane batho ba bogadi ba gago ba go theeleditše gone jwa le ge ka no ba ba ntheeleditše le bona ba ntsebe so gone jwa le ge ba go theeleditše soki o lahla family ya geno o sa nyake go kwa selo ka yona ebile maikemišetšo a gago e se go nyaka khutšo then o ka palela ke go aga khutšo ka lapeng la geno wa tle wa kgona go e yaga ka bogadinao wa bona ka lapeng wa bona ntate ka kapa gone jwale ge e le gore ba re thusa ka ga mma rena gore ka ga mma rena re be ngatete wa bona nna ntate moremi go fitlhile mo e leng gore ntate ka kapa a ke sa tšhaba go hwa
ke tšhaba go thebolwa fela. Ekwa? That is why ke re ke nyaka gore bana baka ba ba bope e be ngate teng gore ge ke goile ba kgone o ntlema go sebe ka se ntleme ba nthebola ke tlo ba tshwenya ebile ke tlo tshwenya le bana ba O tla be o thebola ke mang? a ke tšhabe go gwa Ke ra gore o chaba go thebolwa. alright mane mpelane ga ke bolele le wena le lengelo ile o sepelang le lona mane mpelane motho wa phela go mo go lefase le o tlo fošetšwa o tlo tshwenyiwa le yena o tla tshwenya ba bangwe lentšu le tshwarelo le tšwile ka lebaka o hlokofaletše ke ngwana sepetlele ba le boditše gore ke TB o tšwele o kry-ile gore bothata ba ngwana keng le monyaketše thušo ga moya ngwana o robala ka kgotso mma gorena o ka no se banyake ba o ka no se monyake lapa la mmago le bona ko wena mohlola khutšo o e hlola go yena pele o ka se hlole khutšo ka lapeng la mmago wena ka bo wena o senayo re re motho o ne le khutšo ke motho o a tšeago morwalo a o beela ka thoko tšwelopele ya motho e dula mo go motho o e lego gore ka bo yena o te kgoretše tsela ya gore tše di botse di tle go yena ngwana gago o tlo e toela ke motho o robetše medimo ya gabo e mo amogetše nako ya gore alwe e tlo fihla e fa badimo nako le modimo go tla go bontšha dira tša gago gore dira tša ngwana gago gore e tla batše ithute go lebalela le go swarela le go tšwela pele ka bophelo e le phošo tše ntšhi tše di diragetšeng phošo ya mathomo o ile ga bopapago wa kry-a fane ya gona ba se ba go nyala bogadi ba gago tša bogadi di padile ebile go tlile lenyalo la bobedi bana ba gago ba hlakahlakane ga ba go ko bjale ka motswadi ga ba theeletše ebile ga ba go nyake ge o bolela bjale ka motswadi a ba kgone go kwa gore mme o a bolela o na le nako ya gore o lokiše mathata a bophelo ba gago sa phela ke ema le wena ga o tšhabe lehu o tšhaba go thebolwa ke tsege o hwile ke bomang ba tla šireletša moya ya gago gore o seke wa thebolwa ka ge e le gore wena o tla bo hwile moya wa gago o tlo šireletša ke bao ba tla beng ba be ba phela ke bomang ke ba leloko la geno vale o sa banyakeng vale o sa nyakeng go phela le bona di-decision tša gore ka stopo sa gago go diragalang ge wena o robetše di tla be di tšea ke bona mma gorena phela bophelo ba gago ntle le poifo ya go tšhaba motho swarela motho di be di šale le yena le matshwenyego a šale le yena o kgone go ba le kgatelopele mo bophelong go phela o le ka gare ga ditshele gore mokete o tla ndira mokete o tla ndirang badimo ba gago a se bana mo e lego gore ba ka palela ke go go šireletša ge kotsi itla go fihla le kgono mo o lego gona o kwele bohloko a gone mosadi wa go nyaka tlhalo a gone mosadi wa gore batho re tla bitša batho ba tla ba bona nyalo la ka go sa bampana ke boa gae ka dibeke manyalo a mantši a tsenetšwe ka gare ke phethele ditaelo ka bo wena o loke ka bo wena bana ba gago ba ka se tsogile ba kwane le wena ebile ba ka se tsogile ba go theeleditše why bana ba kgona go bona gore ntwa ke bophelo bo boraite ka gare ga lapa la borena bana ba kgona go bona gore ka mogare ga lapa ge go se ne ntwa o ka re ga go ne bophelo motswadi ga a hlomphiwe bana ba le gore ba tle ba le hlomphe ke bolela ka bana ba lena ka moka
ke gore bana ba lena ba tlošwe ntwela gore Mpelane ga a loka, ke Regina a loka, Mmathapelo ga a loka, mmago Mmathapelo ga a loka. Le tsentšhitše moya o seng wa loka godimo ga bana. Le boletše dilo tše le seng la tshwanela go ka di bolela pele ga bana ba lena. Bana ba le ba tšhentšhitše le ba beile seemong se e leng gore gone ba le se a lepalla, and then gore ntho o e tloge e tlo tšea nako. Mma ka kua ke a mo kwa re a tshepe motho gobane o šetše a go betše yena a ne lebadi la gore ke tlhokofaletše ke ngwana. Ntwa gore a se ka swarela ke lebaka la gore mo a tswang ba mmoditše gore ngwana gage o bolaile ke batho ba family. O tšhaba go phela le batho ba family. Tšešoši ke gore family o tlo e lahla go fihla kae, gobane bona bana ba le ge ba nyalwa go nyakega family, bana ba le ge ba dira di-party go nyakega family, bana ba le go sasa ge ba dira melato go tlo nyakega family. Mmane Mpelane tswala ka boswa gore ditšhegofatšo di kgone go fihla go wena. Le ke lefase go ne masuka a phošo ge o le gatile and then wa le gatoga wa tseba gore tša bophelo di sepela jwang ge nka gata mola ke tla dira phoso. Ithute go lebalela mama, o tšwele pele ka bophelo. Modimo go babolai ba ngwana gago ke a bušeletša ke re o tla go araba. Se ba šupe ka menwana, se tsame o bolela, o kwele go lekane, šireletša mmele wo gomme go be le khutšo godimo ga mmele wa gago. O phela boima, phela boima mo e leng gore o swanetše go tshepa batho ba ka ntle go na le gore o tshepe batho ba geno. O phela boima mo e leng gore o gapeletšega gore o phelo nnoši. O tlo fetša o e ba mosadi wa gore moremi ga a ka re ke nyaka go nyala ka dikgomo go sasa ko go tšee ke go iša bokgomo, o tlo dumela le lerato le se gona e le ge o nyaka go shifta kgauswi le batho ba geno. Tukiše o lokiše bana. Se se Regina Mpelane ko mogolo mo go wena ke se seago. Motho mogolo ga a dira diphoso ga re mosege re mo nyakela tsela ya go mmea fase. Se se Regina se seago le wena a go no re le tlo kwana gobane lena le nyaditše mmago lena, le rugile mmago lena. Mollo mongwe o tseba gore papage ke mang. Wa bona go ka bona bana ba motho ba dutše ka gare ga kamera e tee, wa kwa bana ba le ba bolela ba re ola ke papaka a se papago. Bana ba gone gore le ge o ka rata o le motswadi, bana ba gone gore ba tlo kwana gobane ngwana mongwe le o mongwe o nyaka gore ga a le ka gare ga lapa la gabo la mmage ga re ga re papa a šupe o moteng. Mara ge o mongwe a ka re o ke papa o la re ola ga se papago gore a re ngwana o santše a tswa go nyaka papage. Ene ge ngwana ga a ka thoma a tswa ka geitela ya go nyaka papage o thoma go fetoga lehlaodi ka gae. Tene ge o fetoga lehlaodi ka gae o ya ga bo papago o fitlha ga bo papago ka dillo. Tene tše dingwe tša dillo o tlalletša ka maaka gore ba feleletse ba go tšea ba go bea kgausu. Ge ba fetše go tšea ba go bea kgausu ba thoma go go botša gore ba le phasa. Medimo ya ka mo ya go tshwenya ebile ke re ya fane ya ka mo mmago o faneng ye e rileng. Medimo ya bolena e le tsogetše maatla lena, medimo ya bolena e ya le otla lena gobane bothata bo ne le mamago nke ba le mo a kgone go lokiša mo a rile mphoso gona. Motswadi a go no re go sasa ka tsoga kwana leo go sasa kwana le ola go sasa kwana le ola no. Motswadi o swanetše go tseba gore ke umbrella, ke mošireletši, ke morithi wo ka moka bana ba gage re dulang ka fase ga ona re lokile le ge re se ra loka. And then morithi wo o swanetše gore o re šireletše re dule ka fase ga ona gomme re ipolele. Go ipolela ko go kgopelana ditshwarelo. Wena Regina ge o nyaka go tšwela pele ka bophelo ntšha dikgopi pelong ya gago. Wena le Mpelane ke a le botša ge o mongwe a ka ditaoleng o mongwe o tšwa taoleng tša o mongwe gore ke moloi,
ene e tla be le nnete gobane pelo tša lena le megopolo ya lena le naganelane lelo tše botse le naganelana bobe le ka kgatlha ke ge o mongwe a ka wela ka gare ga mathata gomme o fela gore ke ngwana mma ke a mo rata a le gona lerato mo go lena ene ke kwešiša gore ka mokgwa lerato le seng gona mo go lena le go bana ba lena go bualo a gone gore o ka rata bana ba motho o sa rate mmage a gone gore o ka nyaka bana ba motho o sa nyake mmage bophelo bo le bophelang bo a se bona ene le sepela ngaka tša go fapana ene gore le sepele ngaka tša go fapana ke lebaka la ra le tshepane jwale re ke le botšeng mo ke lefaseng mo lefase le ga le ne mong wa lona ke mmupi gomme ga a nyaka go bolela o tla tliša mangeloi lapa lela la bolena go tlile medimo a bolena ke yona e tlišang tlhakatlhakano e leng gona le tla duma lekhu le ka se le kereye boledišanang kwanang ratanang tlogelang dikgopi dilo tše le diraneng tšona le dirane tene ge le ka di tlogela la thoma la dula fase la kwana le tlo kgona go bona batho ba ba šetše lelapa la bolena ba nyakang go bona go tsoga tlhakatlhakana mmamogolo mma ke mmane mane ge ba go sola ka gore o bolaile ngwana mane se iše pele kgole go tseba modimo ngwana mo a leng gona o tseba mmolai wa gage ngwana o bane TB nyakang go tseba di-sign le di-symptoms tša TB gore ke eng and then le nyakeng go tseba gore ngwana o hlokofetše jwang and then le bueleng clipping ya maloba ye le beng le hlalosa gore ngwana o hlokofetše jwang and then le checkeng gore motho a swereng ke TB o hlokofala jwang ngwana ke kwešiša gore boloi bo ka ba gona re ka se bogane mane e ba motswadi gore motswadi a se gore o tlo fetogela ke batho ba ka ntle o swantse o fetogele ke ba ka mo gae ge nka botšiša potšišwe ke sa nyake go araba ka dikarabo tše dintši mpelane o godišitše ke ma Mpelane o godišitše ke nna. alright ge mpelane a godišitše ke wena a se phošo gore lelwe gobane ka nako o godiša mpelane o bebe ba le gona batho ba e leng gore nke be ba thušitše mpelane ka nako eo mara jwale ga jwale wena o godišitšeng mpelane o thomile o fetoga lenaba la mpelane gobaneng manaba a tsene ka gare ge e le re koloi ya gago ke yona e thušitšeng mpelane go ya kae bopedi mane ga o ne phošo ga o ne phošo koloi ele be e swanetše e thuše mpelane ke ngwana gago ene ebile o se ka mmalla melato ebile o se ka mmalla ka mokgwa o mo godišitšeng ka gona nna ke nyaka go le botša taba nka leka go le thuša mmereko o ke nna ke bolelelang le lena mara ga ke tetaole mo go ona mmereko o ke fela ke botša batho ke re nna maatla ga ke nao le bohlale ba go bona a ke nabo ke medimo ya bolena ge e šetše e gahlane le ya borena e ka re fang bohlale ba go re direng lapa la go ba le tshele la go ba le ntwa medimo ya gona re e kry-ela bothateng gore e re fe ditaba gore lapa le tle le kgone go kry-a khutšo magagešo go fihlile nako ya gore tlogelang dikgopi tlogelang dipelaelo tlogelang matshwenyego kwanang ka lerato le tlemaganeng setlamo sa lena e be kagišo gomme se le agiše se le išeng pele dintwa tše di bone ke medimo a lena ge ba bašala ba baka go tla mo pitšeng tše kgolo ga ba tla mo pitšeng tše kgolo gore ba no tla ba bolele taba tša bona ba sege ke batho wa e leng moloi wa lapa le o tla gana pholo o tla gana tshwarelo o tla gana perekišano o tla gana gore lapa le le agege le ye pele le ne le bana ba bannyane mmane o ka sekwe bose o bona ngwana mpelane a feta mola goba ngwana a gobatša ke batho wa feta wa re kwa mpelane mmane mosware ge e le gore ngwana o hlagela ke kotsi kampane ba re ke mmane ngwana o lekile go ka mothuša
wa bona mmane bophelo ba gore ga ke bolediše mokete ke bophelo ba kgale lefase le a le sa swana le kgale onkwa ene ke nyaka go botša taba ye nngwe mmane tshwarelo ga e gapeletšwe le phedišano ga e gapeletšwe motho wa ikgethela gore o nyakang fela o ka se nyake gore o gane go swarela batho ba bang mara wena mo o rielwang diphoso o tlo swarelwa ke le moremi ke le sone go ka no ba go ne le ba ke ba kgopišitšeng ke sa tsebe ke fela ke re o ke mo kgopišitšeng ke sa tsebe ke mo kgopela tebalelo e be e se maikemišetšo and then lena ge e le gore le nyaka go phela bophelo ba gore le tla swara dikgopi swarang dikgopi nna re nyaka mahlatse re nyaka tšwelopele ga go ne motho a ka sekang mehle nako ya mahlatse e tlo tla neng mo bophelong se se mmathapelo o ka no se moswarele mpelane wa rata ga o rate a go ne se ka go tlošantšhang le yena gore ke weno ge mpelane a ka tsoga a dirile se sengwe sa phošo ba tlo re ke mpelane o la bo mmathapelo ene a go ne gore o ka mophega ene dintwa tša family a di thome ka lena ene dintwa tša family a se mo e leng gore lena le ka di dira dikgowa mo e leng gore lena le ra le swarelane no but nna ye ke nyakang go le botša ke gore nka se thuše batho ba ba lwang gobane batho ba ba lwang ba ka boa go sa batla ba gobatša nna ka tlhare jaaka ke nyaka go thuša batho ba ba nyakang thušo ene a ke nyake go thuša motho ke reng ge ke mo thuša re ke nyaka go bona gore moremi a ka kgona no a ke kgone go kgona medimo ya bolena ge e ratile e tla go rena ka mokgwa wa kwano le gore mo kgorong go tle go rene lerato dingaka ga re taole koko re a laolwa ene le gore re eme mo lekgono letšatši le kgethile gore batho ba bantši kudu ba ngwadile list ya gore ba nyako tla pitšeng tše kgolo so mogala bo a ga maubane ga a šala a lekgetha a tsebe le yena gore wa ya kgethile lena so re se ka tla mo pitšeng tše kgolo gore e tle bo o ka re nyaka go tshegiša ka batho goba rena re nyaka go tseba go bolela se sempelane mo ke bophelong ngwanešo ene ba sa tlo go kgopiša ene ge mo bophelong ba gago go ka se be le ntwela ya gore ge ke kgopišitšwe ke swanetše ke lebele le batho go ka se loke ngwanešo ska di ba dimpho tša gago ka lefela ge motho a tikemišeditše ka bo yena go go kweša bohloko mo tlogelele modimo mo ko go botšang ke reng o mollelang ka ye nako llela wena ngwana o mollelang ka ye nako llela wena gore o ka re mama mo a leng gona a ka titšhireletša ka bo yena a gatela pele e bang le kwano bana re sa le gapeletše re no ba re le botša gore bophelo gore go kgone go loka go nyakega kwano peu ya lešata a e mele peu ye o e zwalang o thabile e tla go fa mmidi o mobotse goba dienywa tše botse tlogelang lešata tlogelang go sega ke batho then re kgoneng go ke mmereko o montši re santseng re o bereke ka kua gae motho fela ga no ba theeleditša ka o bona o ka re ke mmereko monnyane re swanetše re ye go thoma ga bomama re ye go lokiša taba ya ga bomama re tloga ga bomama re ye malapeng a lena kua ga ga bompelane ke mathata go na le ntwa go nyakega gore re o dula fase re khansele bana ba le re kwe gore ntwa e tswa kae ntlene ba tla kgone go kwana le boabutiaga re bowe re yo lokiša manyalo a lampelane ka mokgwa a sepetšeng ka gona le go boeng le go dirang motse wa mpelane o feleletše o beiwa gabotse medimo e ya maleba e tsena ka molagare ga motsole sa le mmereko mong gape o mogolo ntwaši ga go ne nto re ka e kgonang ntwa e le gone a e gona nto re tlo e kgonang ntwa e le gone ošo Regina ke nyaka go le thuša bona o sa bajwa le wena ke go botša gore bona re swanetše re ye ga geno kula ga geno ke motse kula ga geno ke boabutiago ba boa kae ka gare ga ditoronko so leswiswi le la ditoronko le ba ka eng ka kua gare ga motse wa geno ke mahu a šetše a fihlile ba sepetše bana ba bo se sempelane le bona ba nyaka go berekiwa
se simpelane ka boyena kua motseng wa gage o re kgopela thušo ka bana re swantse re dula fase le bana ba le re ko gore why a sa kgone go hlompha mmago bona ntane tša mmago bona e leng gore wa di dira di kgatlhe bana and then re dule fase le yena le bana ba gage so mmereko o leng ka kua gageno ge motho o lebeletše fela so a ka o bona o kare ke mmereko monnyane but ke mmereko mongwe mogolo kudu ene solanka le etiša ntwa pele le ka se o kgone ene ke kwešiša re le batho ba matlerekeng ba tseba gabotse gore ku a ka se o kgone moremi mmerekola a ka se o kgone batho ba moremi batho a ka se ba kgone why ka lebaka la re ba le tsebo gore le lena le le so a le nyake thušo batho ba go nyaka thušo ke batho ba ba reng rena re bana ba motho meremi re tepoletše re lwele wa tseba re lwele go lekane re nyaka tšwelo pele malome ka kapa a ko go fe yona no o e feditše moroka o e feditše wa bona batho ba batlang mo pitšeng tše kgolo re dumela gore ke batho ba batlang ba nyaka go thušega ga ke nagane gore go ne motho a ka ngwalelang mo dikakapeng mo fela go no tla go botša batho gore yena ga a nyake ba bangwe Mpelane o ngwadile Ausi Mathapelo o ngwadile batho ba ka moka ga bona a ke nagane gore o mongwe le mongwe be a ngwalela go tla go nyaka go provela o mongwe gore nka go phala ka go bolela goba nka go feta ka maatla goba ke dira eng o mongwe le mongwe be a nyaka thušo ene ke dumelana le wena moroka gore batho baki re ka se ba gapeletše gore ba kwane mara ge e ka ba nyaka thušo ka moka mo go wena ba swanetše ba kwane le baka šele le gopoleng batswadi mme ga moremi ba ka se palele ke go motloša matsetse a mo tsamayang ba ka Mpelane bana ba gage ba ka se palele ke gore ba tlemagane ka baka la taelo tša ga moremi lapa la geno le ka se palele taelo tša ga moremi gore le buelaneng le beng ntwete lapa la bolena le boeleng le be le seriti mara bothata šebo moroka o tšea taelo tša gago o hlapiše mma ka tšona a loke a be right o bue gape o bereke lapa la gage o bue gape o ye lapeng la boregina o le bereke le le sa nyakaneng le la ga Mpelane o bue gape o tšee taelo tša gago o thuše ba ga Mpelane ka tšona go ra gore taelo tša gago di ya go bereka mo bathong ba e leng gore go sasa ba ka netla ba bua ba bolela dilo tše e leng gore ga di nyakege gape moremi a ka se go fe setlhare sa go kweša o bohloko o lefa ditaelo tša go le thuša mara potšišo ke gore na ge moremi a berekile ga mmane goba a berekile mmane a fodile gape Mpelane a nyake go bona mmane a fodile jwale potšišo ke gore ge moremi a thuša mmane go fola ebile the same moremi a boa a eya ga Mpelane a eya go bereka gape a ke nagane gore lena ka bolena le tlo tshepa dilo tša ga moremi go ne o mongwe o tlo fila o ka re di favor o mongwe yena ga di mo favor a ke fe mohlala ke re mmane o fodile ge mmane a fodile already go ra gore Mpelane a ka se tshwarege gabotse because of Mpelane ga a nyake mmane a fola ene ka moka ga lena le nyaka thušo mo go moremi jwale potšo ke gore na moremi a thuše mmang a tlogele mmang mo go lena a re kweng ka moka ga lena le nyaka thušo mara bothata ko gore ge moremi a fetša go thuša ba bangwe ba fetša go thušega lenaba gape le manaba ge le soke a ke no fa mohlala ke re Mmathapelo a ka se boe a tla tsota moremi gore why moremi a fodiša mmane mola mmane a loma ke matsetse a e leng gore a tlišitše ke ditiro tša gage na gape sontše le kwaneng nna ntate ka kapa a nke re ba nyaka thušo ka moka re nyaka thušo le ka le ba thuša nna ke sa go tenagana pele gore ke a ba tshwarelana nna le ka ne ntlogela Mpelane a re go tlogele ebile re ka se go tlogele ya go tlogela yona ebile a re a ke re o tlile mo o ile o nyaka thušo ene wa re o nyaka thušo ya bana
a wa rialo Mpelane ke nyaka thuso ebile ke nyaka thuso ya bana aga mara nna ke nyakang thuso gone jale nna a ke ready go ba tshwarela a re ganane le eo tsa mo o dula fase Ke tenagane. o tenagane Ee. fela thuso yona e kry-e ene le bana bale ba kry-e thuso re ema moo wa kere a nna ke sa go tenagana pele gore ke a tshwarela ore a ke tshwarele no ya tshwarelo re ka se go gapeletše fela re ka se tlogele bana o lla ka bona bana ra ba tlogela ba le ka mokgwa ba leng ka gona awa moo ke kgopetse le nna gore le ka lo nthusa all right Ee. yeah alright okay Manunya go bolela mona nna ke kgopela go le botsiša se sengwenyana ka gore Mpelane gone jale se a bolelang ka sona o bolela maaka matala dilo tše ke kgale di nthomile le ngwana o a sa phela ke kgone go mo roma shopong ke re tsa mo nthekela perepere ba re ke itshumelele di tla tloga a di a thoma gone jale a se result ya gore nna ke bolaile motho go tla sone mane aowa e kwa lentso laka tlogela go te kgopiša ka gore ba re o bolaile mang a ke wena wa tseba ra wa a ke wena a wa bola nna pelo ya ka e botlhoko gobaneng lefaseng la gešo kore ke mpša fela kore o go bušitše leina la ka ompoletse gampe kore le gone dulatše ge ke ya modirong ke a tšhoga le go a dipitšeng ke re batla re šoo mago mmathapelo jo re ka seje gape šoo mama we dipitšeng Mama. pelo ka e ba botlhoko ka ena mama iša pelo fase o nkwe e ba motswadi ngwana ga a phošetša motswadi a gage ga a swane le ga a phošetša motho wa ka ntle se tšee gore wena o bolaile motho no bolwetši ba go sepela ke dilo bo kgona go fitlhela motho mang kapa mang so mma go nna e re ke ngwanaka ga a rile phoso phošeditše motswadi fela go batho re bee gabotse gore ga o moloi dira tša ngwana go ya le ka mokgwa a tlhokofetšeng ke a bušeletša dira di sa tlile senoga ngwana mo a leng gona o tla tetwela ka mokgwa a ka kgonang se ka te kgopiša ene batho ge ba rile modiro iya nto e santšeng o e tsebe le nna ke le moremi ke a bolelwa o ka se thibi molomo wa motho re o bolele nto a nyakang go e bolela ene go ne dipolelo tše ding mo bophelong ge o ka di dumelela gore di tle mo go wena di ka go ba juiša di ka go bakela gore o feleletse o tsena ka gara dipetlele o e ba ka gare ga kgatelelwa monagano dilo tše dingwe mama di tloše mo go wena o lebelele bophelo ba gago ene ge o ya modirong o thuše batho ka mokgwa o bongwe o ba thuša tše di bolelwa go fa di malapeng ka moo bona bao ba bolelang le bona ga bo bona aowa di tletše ke tše dintši so wena se ka kry-a o te kgopišitše kudu ke phošo e diragetšeng ga bošielo le ga ke gamang ke bošielo ke ra ba ke ba gamang Mpelane ke tse ke ba gamang ke ba ga bošielo ka moka le ba ga bošielo a re ke mathata a wetšeng ba kgorwa ga bošielo ene ke leboga ge mmane Mpelane a re mphe nako a re amogeleng sephetho sa gage re mo fe nako mara wa tsa Mpelane tshwantse a tsebe goreng moroka gone jwale o ka selwe le bana ba mmago and then wena wa kweša bohloko ke ge bana ba gago ba sa kwane a ke re bana ba gago ba bona se wena o se dirang as long as o sa kwane le bana ba mmago go ra re ke thuto ya gore le lena le ka no se kwane le bana ba ka gone bothata o babela ke ge bana ba gago ba sa kwane mara le wena ga o kwane le bana ba geno wa e bona wa e kwaretsa ene ba bona yena gore no ke nnete motho a swanela go kwana le ba gabo wa e bona ene go ra gore le yena Mpelane ga a swanela go tshwenyega ge bana ba gage life tša bona di tlhakatlhakane a ke re le yena ya gage le ya bana ba mmage e tlhakatlhakane jwale nkane e motlaba ya bana ba gage e tlhakatlhakana mara ya gage e sa motlabe le bana ba mmaga a kere so moroka e ripe mo e ripe ga ke leboge malome ka kapa magagešo go sa re bereka ka Groblersdal Mokibelo re tlo no ba gona ka gae fela ke tlo no re ka pelanyana gone maeto ke tlo yang gona ka Sontaga koša ebina ga Ntšhabeleng ka Mošate ke phekolo ya naga Mantaga re tlo ba gona ka gae ke lebogile kudu